tau lau wha moe moe ngā matua. Wha au lau la I te lau tā mau, o te ni umalawa na o tā ua. Whai ma wha malu malu ngā a o tupu tupu a e I tua. So, ngā e tau si o male wha mau ni a ui o lima. Ina ua le tau lau wha moe moe ngā matua. Wha au lau la I te lau tā mau, o te mi umalawa na o tā ua. Whai ma wha malu malu ngā o tupu tupu a e I tua. Nena ea, o lou tina oe. Ele ai seisi e la whamani mai, o ana o oe. Sili lo o loto male matau, lo o tuai o ai e au. Nena ea, ele te a oe I o manatu. Whaafetai mo le alufana e tu ui lo ufatu. E o mautua oi ona e si I tawa atu iai. E o le whale lava o so o se tangata o te tangi mai ai. Fola fola lo saua I matai le ai se tangata e te fo I mai ai. Nena e a talo whaua e le toi fo I mai. No. E o mautua oi una e si I tawa atu iai. E o le whale lava o so o se tangata o te tangi mai ai. Fola fola lo saua I matai le ai se tangata e te fo I mai ai. Nena e talo whaua e le toi fo I mai. Nena ea, o lou tina oe. Ele ai seisi e la whamani mai, o ana o oe. Sili lo o loto male matau, lo o tuai o ai e au. Nena ea, ele te a oe I o manatu. Whaafetai mo le alufana e tu ui lo ufatu. Ele ai seisi le nuu nei e nofo I la utana. Ta whiwhi pe a matua talo whai sona whaatau tana. Pei o mea I sa lawala, pei e whaapito o lona whainga. Tu sa pele fia fia o mamai o le ainga. Whai fusu anga I luma o le pā o te manaia. Alu. Ele ai seisi e le nuu nei e nofo I la utama. Ta whiwhi pe a matua talo whai sona whaatau tala. Pei o mea I sa lawala, pei e whaapito o lona whainga. Tu sa pele fia fia o mamai o le ainga. Whai fusu anga I luma o le pā o te manaia. Nena ea, o lou tina oe. Ele ai seisi e la whamani mai, o ana o oe. Sili lo o loto male matau, lo o tuai o ai e au. Nena ea, ele te a oe I o manatu. Whaafetai mo le alufana e tu ui lo ufatu. Aua, whika nena. A ka
foi kai mi fasi ua fasi mo ila va wenena kuri kamilo ma palalasi mau mai unga au wanga fa pe ua o mangalo ai au wako o au le amu le ai uki le kau fa ali aku se nana fa pe a ngai ka alo ia kua ia mama ala sau ar kui fa lava au ku i pe silo ai pe i sau ai kua mane paua oi le ai nai le aunga ia fa moe moe fo ia ai laua tintiri sin sulu unga koe tintiri sin elisa o sawa
Waliu suavai Ola rosa Wale fumai Ai ua uimoto Eseisi Ola rosa o te Tangi forever I'll go ilangi Atonu tatito efeiloi Ise aso oilu manai O niksi o whaafianga sui whiwhiloi le rewhainga lea soi tala tuelu tātou mawhutanga le rea wauli wha manu walu reo lea sunga fua o lea so se fuluma le tolu reo le masiro ko topa lua afe lua lima. Ma lona whainga le whaivainga ma lo whailo sai le pia ma le manu le tunu o lo whainga ye ya ma vai ainga ma whainga manu longa o le rewhainga o lea wauli mai maupe ana tusa tātou ma sa mo o lea so manu loi le lotu o tamaiti lena wha tonu wina e lea so na rafia Tano si e leo Yesu se tato o lo o a fie fo ile ngase na o le mafina tu i lunga le yawo ona o le mama fa telefo i lo a ona rafi ile fasi povi ma sima ya po le ulu pua no lolo
po o le lava le tau mafo nei fa sai le fo mai ia na so ona tango ia e va ve no solo mai ini ia ma so I malo le fia I takanta ia o le tumu antu le tau ainga I tau te mafuta I le lotu o tamaiti talo sia ia o le nasa fa belea ona uli masao ia fa moe o fa nau te tonu e ka le sia ese pe ona fa tonu wina fa ona ve so ia fa ele fa tonu wina e le lotu o tamaiti le tau e ka le sia ia ma no le on sai ma lo fo I le lava papale malo atu le talenga ia te pe le tau maftanga mai le tai ona ri lasa I le me fo stimulate ma atu o le wata tu ma tai le dinga ngola woli se yo le fo ia le tau le fai le fia na nei o le songa fua o le via solona lua ne o le masina o ke topa lua fe lua se fulu ma le lima e fa malo atu fa tana fantu ye wona pa ia le tua o lo tau suina li pavai lo la so se fanta fa tau ngala mai tono New Zealand e fa be fo I la langia to malo le talo malo le on sai talo sia o le na sa fa fiena le kale sia ia ma le ponto tonga fo I le aso nafi I tau mo finga alo ma tama fandau ale tatu tano e mana tua I pea ia le temi fo ia o there tatu tamiti ia ia le na tele ia suinga le wei le divai tau ali tamaiti talo si ele o to telefoni se o tau o le nana fantanga mama ia na le la taiao ina ia tau no fo I le fale wala tamaisu enga ia le le tamama tina ma tua fa talavantu se tina ia fani malo le o sai ia talo si o le dai fa so Solomon Wia ia le malo si fo o latino ia mi se pa anga u malava le tanto wa polokalami fa malo atu ma fa talo fatu ia le tanto polokalami ia te utau ia talo si o e usta ia fa tulunga ni ma tu tai fo mai o le taimi ale I no ia fa au o le taimi ale na ai au foi le fosia fa au I le taimi le fitawi ia wa le mena le fitawi ia tanto sa val ia le ngante le malo selunu tal si o le dai mau le malosi ia nga ia toi foi fa wa wina nga wenga tutu ma faiva lo filima ia o le dei foi to sanga ia le o toi po male le tulanga piori ia le dei vai yaso o le lawa lunga o le dei vai yaso le aso sape antanto molia le aso sun maleva o le masida o ke topa o la va pelea o na tanto tali malo ai nei I New Zealand ia visona va tanto nei au kilani I le malanga mai leo ala mutama whanda o le anto le ngante le tupa o ali e fa be foi le tupa o te tai le talonga o le la kapiliki au e lua Samoa pe o le tu Samoa anto ai maleto Samoa o le yele fan day ia po le aso le filo iai ma le tanto o tunu I le aso le tai au pe antanto o le lo famlanga le o le tapa au sili I lunga ia ole afo ia ele le ia le tanto mana malama foi le le tanto fan day ia ona e saunia le ia o le July fa anga I le July ono le fia taiao le wi le fa moi o ina Western Springs ia ona fa pelea ona nga I tuai ia alma tama fa na wi al tanto tru le awole to Samoa male fitu Samoa ia wala vai le afo ia le filo ia tu pa ir silasio le tanto tru mala u tampo ai foi allo tanto tru I le dentro sanga ele tu vai mai tu tonu o ni usila nei ia o se temi la na o to e fa ilo tu le o le tulanga pe ori ai ia fa moi le aso a taiao ia o le va o le tu la fa nga I le tu la o no le fiafi temi le makua pi si ia lungo le motowe o le mele ia tu o lo le o nga le fa na le ia le va vi o ele no fanga le a fa ele tanto fa moi le aso a taiao ia wa a itwai o lo winga ia te le al fa le tu o le aso a taiao ia o se taimi ona tanto wanga ia tule ni so tanto fantalanga I le rifo ia waulia wala vale longo puili o lo tupa ia ma lo o tu manwe mo tu bine tanto woe ka ko wo foi le sa ini mai ia le fionga ia le au pipi ia ma le tia marketing ia po a mela to le divai ngola wo ia e pina mai foi ta longo le fai ngolo viaso le same vai today le sanga le au kilani Samoa Tau
te peni pese mai fea a ia mala malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga taua sai le tai papa uole tua masanga o lei a lava o le ngata i fale e taele lava i le taifana e tautai ai lava sauma e afe olei a lava o le ngata i fale e taele lava i le taifana e tautai ai lava sauma e afe Tele
Lui tau mō le aso. Fesanga inga ma o tātou vaivainga. Facing our failures. Lua le Samuelu i lona mata upu e fulu ma le lua a o lona foi upu e se fulu ma le tolu. O na fai mai leo tā vita i a nātano. Ua oua ngā sala lava i le ali. Ua fai atu nā tano i a tā vita. Ua ave e se ina lau ngā sala i le ali. E te le oti ai. Fesanga inga ma o tātou vaivainga. Facing our failures. Ua whaafesanga i tā vita le tupu o Israelu ma ona vaivainga. Na fau leanga tā vita. I le toalua o Uria, le fafine o Patisepa. Ua whaatino e tā vita le mulilua, ma Patisepa. Ua whanau mai le tama. A ua ave e se ina e le atua lona ola. O le mafua anga lea, na loto ti ngā ai tā vita i le atua. A o le mea mana ia na whai e tā vita. Ua langona e tā vita lona se. Ua langona e tā vita, ua anga sala i luma o le atua. Ua tautino e tā vita i ana tano. O ia, ua anga sala. O ia, ua se i luma o le atua. Ua fesa ngai tā vita, ma ona vaivainga. Ua whaamāua lalo i luma o le atua, ma sala mō i lana mea se na whai. Samoai, e tofu i tātou ma vaivainga o le nei olanga. E lea i lava se tangata soifua, e ato atoa ma le lei i luma o le atua. E lea i lava se tasi o i tātou, ua ato atoa i luma o le atua. Samoai, e te fiu e su e se faipule e mamā mala mole mole. E te fiu e su e se faife au e mamā ma ato atoa. E te fiu e su e se tangata e mamā ma ato atoa i luma o le atua. O i tātou o tangata angasala. E tofu i tātou ma vaivainga o le nei o langa. Ma neia sia o ngā tā vita mō i tātou uma. A whesa ngai i tātou ma vaivainga o le nei o langa. Ma neia le turi vai i luma o le atua. Ma tautino o oe ua se. O au ua angasala. O i tātou ua leanga. Whaamaua lalo nei luma o le atua. Pe a e whesa ngai ma o vaivainga. O ina e wha ea ina ai oe le atua. Ma foe toe wha fōwina. O wala uma e tusa malona fina ngalo. Tātou te tālo. Le atua e. A o maia i mātou, pe a whesa ngai i mātou, ma o mātou vaivainga i le nei o langa. Ia o mātou i loa, ona sala mō i ouluma, ma tautino o i mātou ua se maleanga. Tātou ia i le nei aso e tonu ma le iai mea uma. Lou lava suafa Iesu ua mātou te tālo atua i nei. Amene.
masua sua lauipu faafetai Yesu faafetai Mali na le Peace Chapel le vang la wole le pese fa fitai mole tele fa tai le sunga le faife au ya Reverend Eti Sodangafa ya mana polkala mina le tau mole so e amatai ya le nei vai so fo e pe ora tato Savalia o le Masino topa la tomo se siona fa ponga masani le timi ya epe ona yang tato ile so anja ba tato le ilona lo fa malona le sei ma no tu la vanga le vole vana fa tali mai lunga tala tu ya Judita mo sili malainga mai papa toy Christina Jarvasa malainga dai mele ponde Australia le uso ya ki Giona Angele also se la fanga i Australia bello yekti malu liu before ia la kwamo pasa ia fala au pasa po seta hadasa mua ya ma unto mo na problema fu mele divine ole a woli Charlesia ona wa mo sa lanchi le ya uri a fiele ya ma ko ifa pupu ngarki poki ai ma fau ile faspoa a mai na nafi. Experience the Crewcare difference. Crewcare. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crewcare. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crewcare difference. Crewcare. Crewcare.co.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 valu, o valu se lau, lua, 5 valu.
O se tala fia nei mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sa salapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs. Ua mawhai ne ona whaata watu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mautou Samoa I mangele. E nau le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lantou weanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai. Morisi whaamtalanga whaafsota iane, I le olua tasi o lua o lima valum tasi fitu, Morisi whaamtalanga, I le tātou vai esi, vai sa salapa, ma le vai tamalingi. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Sunga, ainga tasa manatu. O uma fofonga fia faalia tu Nei mea uma totonu ia usunga Taunga fai e fai atu O ulangona faafetai atu O iloa Umauchino Alo Amoe Loau Echimau Alo Amoe Loau Malo uanganga Mana tua pe ao malanga Sunga Te umau I tailo fatu Tava mamau Mana tua maya u Tu unga mau E faavava In this update, aid trucks are starting to enter Gaza as the initial terms of a ceasefire deal take effect. 20 Israeli hostages will be exchanged tonight for about 2,000 Palestinian detainees. Tens of thousands of Palestinians have begun the trek home, but many are finding their neighbourhoods reduced to dust. Syrian-American journalist Awa Damon
told CNN Gaza needs absolutely everything from food to medical supplies. We need to be able to start to reverse the impacts of this starvation campaign that was carried out by Israel, reverse the impacts of the famine. Police are asking people to report any information over the death of a Hastings man injured when his head hit the ground at a Mahora property on Saturday. Officers were called soon after 9:45am after reports of an altercation between a group of men. The man died in Wellington Hospital yesterday. A coroner's found wearing a life jacket and proper boat repairs might have prevented a 51-year-old's death in the Hauraki Gulf. Tavita Moria Kiora was found dead near Auckland's Music Point after his fishing boat capsized in June 2022. 2 others swam the half an hour to shore in darkness. Coroner Rachel Schmidt-McLeave says had Moria Kiola's hull repairs been done properly, it's possible the boat wouldn't have capsized. She's also recommending life jackets, notifying Coast Guard of plans and adequate waterproof communication devices. New emission targets could help New Zealand get the most out of its agriculture sector. The government set science-based biogenic methane targets for 2050, with a range of 14 to 24% below 2017 levels. There'll be a legislated review in 2040. Climate Change Minister Simon Watt says the targets will rule out the economic uncertainty of the previous one, which was 24 to 47% below 2017. They're achievable, they're practical and they're fair, and that's really, really important for our agricultural sector, who are some of the best in the world in terms of carbon efficiency. And that's news. In sport, 4 injury-enforced changes feature in the All Blacks' 36-strong squad for the 4-test Northern Hemisphere tour. Uncapped Tavita Mafileo, along with fellow prop George Bauer, lock Josh Lord and halfback Finlay Christie, replaced the unavailable Tyrell Lomax, Ollie Norris, Tupou Vai'i and Noah Hotham. The other change sees hooker George Bell supplant Canterbury teammate Brodie McAllister. Rugby League giant Nelson Asofa Solomona revealed that both the 13 and 15 player codes remain on the table as he weighs up his oval ball future, saying at the age of 29 he has plenty of years left. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Tupulanga Samoa. O au maui atunu e mama. Ala maia se I fai so tasao. E tu manu ai le tu longo longo. No tao lana tupu tupu a eto e tau fono fono. Lauanga ifanua Uati ua ita ua Paalo alo Alofa inai matua Tala le toea ina Sole alo malu faiva Tautuana Lonu umaainga Lo ie faitanga ula fala masi au ata ata. Lo sei puletasi ole au roma iso ama. Ola wailoa ole samo lava. Tautuana le atua lo tata iala. Lauanga ifanua Uati ua ita ua Faalo alo Alofa inai matua Tala le toea ina Sole alo malu faiva Tautuana Lonu umaainga Siota atunu
le iloa i le whaafanua a o lau finau ua iloa i ta ua malie ua malie malo o lau pulelea ua malie whaasao iyo lau angai whanua ua tiua i ta ua whaalo alofa inai matua tala le toe a ina so le alo malu o whaiva tautuana lounu maainga. It's a fit to toe.
tātou mali o fiu se mo le tu funga le di vaingo la woli le was full tasi ma la fa midu tu te ne le tu lai tasi e to fa tala fan tu le di vaingo la so ba fa le tu ma tu mai le tu tua fa wa le di radio samo tasi lima I tolu a mo fi fila nga le di vaingo la so le wo le tātou filo inga ma se tasi fo I o te mali o le tātou tu e le nganta o landa tu tua I pu fai o malo ya e le nganta I leo fi na ngau o mata upu te tele e pe ona iai ia le sitseni la tau le ana soifuane o la tutua ia mai le tausanga e lu a afe I se lau lus fun malfa anga I le afe I se lau a fa se fulu maleiva whiwhilanga nga whantalawhantu lo fionga a nahe le riva ingo la wodi malo le soifua manuia talofa ia a fio mai mo talamai au malo soifua malo soifua so manu talofa tunite tailab malo fa now let's talk about what has been happening after what you guys did. You guys overcame with everybody that was involved with the citizenship, the Samoan, well, the New Zealand citizenship for Samoans born between the years that I mentioned before. Congratulations on that, because I haven't spoken to you before on it. How hard was that? Well, it was a long battle. If we go back to the beginning, right? In 1982, the Privy Council, New Zealand's highest court, ruled that the Samoans born between 1924 and 49 were British subjects, nationals, and automatically became New Zealand citizens. Yes. That was accepted at the Privy Council decision. When it came back to New Zealand, Rob Muldoon and the National Party threw it out. And the opposition supported them. You know, and there was a lot of debate at the time. And one of those debates, and it's in the Hansard, is Helen Clark herself said to them, why are you so concerned about the possibility of 100,000 Samoans coming tomorrow when 15 or so million Australians can come tomorrow as well? What's your problem? Yeah. But anyway, they stuck to it and they made us walk in the desert for 42 years, right? Waiting. I got involved when I went to Parliament in 96, and in 97 I called the Dr. George Barton, who was the lead on this thing, to come and address the National Party caucus, telling them, you guys have got this wrong, you've got to sort it out. Meant nothing to them and let it go. So that's when the campaign that I started in Auckland with the rest of our team. We had a most Sicilian group then. We had some strong support in Samoa with Maiava Kota, Ia, and Ituau. Yeah. That was the days when we marched in Samoa with huge numbers of people, right? And today, it's hard for me to accept when I look back and see the faces of those people who were determined to get something. They've gone. They're not alive anymore. Yeah. Because now it's come through, there's only a small number. Yeah. But they fought the battle when they walked with us. And that's why I keep on saying this belongs to all of us who fought so hard for this. And yes, we got it in the end, right? Yeah. But we got 80%, not quite what I wanted. However, the one last thing that I'm still trying to sort out is this. The Privy Council said, women born after the 1st of January 1949 who were married to somebody born between 24 and 49 had the same entitlements. They are a legitimate married couple. The New Zealand government still refuses to accept that, and I am still doing that battle with them because they are wrong. It's against all humanitarian rights to turn around and try to say a married couple is not one unit. They've got a lot to learn, but we'll get there. So in your opinion, why is the government delaying this? Is justice delayed? It is. And their argument, they can file an application through this process. I said, what for? Why do we have to waste time applying and paying fees for this? It should just be automatic. Yeah. And so I have a lawyer working on this specifically to take this case through the court system if we have to. If they don't see, they have to change this. And all these things that I actually am fighting for on behalf of our people with my team is doable. Yeah. It's a stroke of the pen. They can fix this. It doesn't have to go through any process. But they deliberately try and do this to frustrate us. Yep. And so all they're doing really is picking up anger amongst ourselves and looking for how we're going to do this. And they seem to think we can't afford to do this. Well, you know, we will do it. We've done it in the past and we will do it again. So, you know, I've got a very small team who are determined. I have Makarita Epati. I have who actually works supporting things like this. And I've got Tufasina Lanuola and Maiava Kota and E.T. as part of my team.
And this is the small team that's driving this, but that doesn't mean the team ends there. No, Yes. we are just the drivers. The rest is everybody's. And we must remember that. Why are you so passionate about this, Ane? I guess my passion is I just don't like the way we have been treated for too long. You know, I've lived in this country for 75 years and I've seen a lot of stuff happen. Yeah. And I've been through the middle of that stuff myself, the way I've been treated. Yes. And I think there's no justice for New Zealand to do this. As I've said, we came in the 40s to build this country. Yes. We manned those factories to build New Zealand. We did our bit. We stood alongside New Zealand in the time of war and lost their lives just like New Zealanders. We have proved time and time and time again, there is nothing in this country we can't do. Nothing. We have put New Zealand at center stage of the world of our achievements in sports, in opera, in acting. You name it, we have done it. And as far as anything else, look, last week, Tiana Pati made the first Pacific King's Council. Yes. We've done it. Her father became the first Pacific judge. Yep. Aosimi Pati. And then you look across many other aspects of New Zealand. There is not one thing a Pacific person can't do. All I've always said, you give people the opportunity and we'll show you what we can do, and we have done. So stop trying to block us. And I'm pretty angry about all the stuff, and I'm sorry it comes through that way, but I won't accept it. I don't give a damn. I haven't got long to go, but I want to make sure it's done before they take me away. Well, it's really good to hear somebody that's really passionate, not just for our Samoan community. This links to what you are working on now with Pacific Justice. Tell us a little bit about Pacific Justice, how it was born and how it came about. Okay. It came about because we were having a discussion of how we're going to push this forward. And the fact is, we had the Mosi Tseni. That was for Samoa. But this one here is for the Pacific. And so I'm saying we put a Pacific Justice to make sure the Pacific people are dealt with justice, with respect, with dignity. Because, they forget. New Zealand, we've looked at as the matriarch, our matriarch, right? Yes. New Zealand is where all our families live. We are the closest neighbors. You can't continue to block us out. And the one thing that really irks me was I hear the number of poor families who have a file of love with a death in the family, they can't even come to the funeral. Yes. Right? Yes. Now, I wrote to the minister, and these are the words I said to her. I says, you wear these shoes. Your mother's died. Your father's died. Your brother or sister has died. Or worse, your child has died. And you can't come to the funeral. Where do you stand with that? She hasn't even had the courtesy to address that. And that was put to the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, to the Minister of Immigration, and the two associate ministers. And nobody has come back to try and answer that question. Because they know they're caught on it. They have no answer. But they keep on hiding behind overstaying. That's the only ammunition they got against us. Now, recently, Ane, I heard a list of the top countries that are top overstayers in New Zealand. Yes. And I'm so happy to say we're not the top one. We're number 4. Well, 4 is bad enough. I'm glad you said that, because you know what? I've got one word to all our Pacific people on that list. Yep. Fix your problem. Fix this problem, because your problem of deliberately overstaying is creating a problem for us. Yes. But I did write to the minister and I said, you know what? We have a lot of our people that are overstaying here. It is not their fault. It is not their fault. It is not the people that are here's fault that's caused the problem. It's the smart aleck families that are around saying, we can fix this and we can fix this and we can fix this. Yep. Right? So I said, this is the problem we have. We have some scoundrels, I'll call, who act on behalf of people, take money off them, and do nothing. Absolutely. Right? And then these people become overstayers because their paperwork has not been filed or actioned. And I said to the minister, you can't blame these people. Yes. New Zealand's immigration consultants are registered. Yep. So if an application comes through to you from somebody, your first thing is to check the person making the application. Are they registered? Yes or no? If they're not registered, send the application back and say, we don't accept this.
that will then protect the person whose name's on the application. Yes. So this is what's happening to all our communities, why the number is high. They have entrusted themselves to somebody else who has failed them, right? That's why it happens. And I know what it's like to trust people who fail you. It just blows everything apart. Luckily, she came back and she said, yes, we're right, we're going to fix that. So now, and I hope our people will take this on board, don't go to people who are not registered as a client, as a registered immigration consultant for the government, because all you're doing is wasting your money. Yep. They will disappear with your money. You don't even know if they've filed. But this huge number of overstays is created by that type of action. And the thing I say, when they say you got to go, go. So one of the arguments in the back of my head that this morning after talking with another national member of parliament, Yep. I want to be able to say to the New Zealand government, the Pacific people, I think, have been wrongly charged of overstaying because people who acted on their behalf failed them. Absolutely. Right? And then I'm saying they need to think that these people must go home. I'll accept that without penalty. Yep. Right? That's the key. Yep. Go home now without penalty, which means you can now apply and come back legitimately if you can get through. Yes. That's what I want. And I think we have to pursue that. And that's something in the back of my mind that the Pacific Justice will talk about, and we will put that paper forward for that. Now, what have you lined up? What have you worked with your committee, everybody that's involved in this, and how many countries are behind the Pacific Justice? I can tell you that every Pacific leader supports what we're doing. I've talked to them. I went in June to Fiji and met the Melanesian group, totally supportive. Yep. What has happened, someone I trusted to fix a QR code for us failed. The QR code we were using failed. And when I found that out, we have a new QR code now. And just this morning, I've been in connection with the High Commissioners in Wellington to see if they can get their newspapers in their countries to support what we're doing with a free one-page ad that I can put in the new QR code and our plea to vote now so we can get the numbers there that we need. Irrespective of that, we will present this petition. Yes. Hopefully by the end of November after it closes. Whether we've got 1 or 1 million signatures, I'm not concerned. This has to go forward. We want the New Zealand government to look at this. I'm hoping it goes to a select committee process. Yes. Where the first reading will pass, and I'm sure we'll have enough people to pass this to that. Because as we learned with the Samoan citizenship, when it went to the second reading, for the first time they heard the voices of our people and how they've had to put up with the judgment that was given against them. At the end, the committee themselves were in tears when they heard their stories. Yes. And what happened in the end? We had 100% support out of New Zealand politicians for the Samoan case. And I am sure at the end of the day, they will listen to us. As I said, 1.65 billion people can enter New Zealand. Why are you locking out the less than 16 million Pacific people? You justify that to me because you can't. That's a lot of people. That's a lot of... It's that's massive. A massive number. Massive. They just walk and fly at the airport, boom, you're okay, 3 months. And some of them overstay, so what's the problem? And let's face it, let's go backwards. Let's go back to the dawn rates. And the sad What do they thing, do? the sad thing about it is, I got nothing against Australians, but when they come over, they're treated as Kiwis. They get everything. You know what happened? I remember this damn thing. This happened when I was in Parliament, right? Yep. The Australians made an issue about third party entering Australia via New Zealand. Okay, so the Asian countries came to New Zealand, spent 3 years, and then went to Australia as New Zealanders. That's what happened. Wow. And so they changed the rules, and they said, no, anybody come here has all these rules. And yet, they can come here and get everything, but we can't. That is That so was a sad. mistake. That was a mistake. I said, if it asked me, I would have said, yes, anybody who's an import like me, who comes in here, wants to go to Australia, I can be bound by those rules. But New Zealand-born people, they are New Zealanders. Treat us as brothers and sisters we're supposed to be. That fell on deaf ears then too. Wow. But, I wasn't concerned to carry that fight, but I'm only interested in our communities in the Pacific getting treated correctly. And that's what this fight's all about. All right. Now, I believe you've got a meeting with our community leaders and, of course, everybody that's interested to hear more about this coming up this week. Yes, on Wednesday night,
15th, 6 p.m. at Te Puke o Tara Hall. Mm-hmm. We're having a meeting to start a dialogue with our communities Yes. and help them to access and make their votes. It's becoming a high pressure thing for us. We got 4 weeks Yeah. to get some numbers up, right? Mm. And the sad thing personally is every Pacific person supports this, every Yes. one of them. But we haven't been able to get those votes into the system to count. That's why I say I really don't care about numbers at the end of the day, because Yeah. I know from my discussions right through the Pacific and our people, everybody wants this to be sorted out. I mean, our people can't come for a funeral. That's You know, very. that's what I put on very her sad. hand. Mm. Yeah, why? How would you like to wear these shoes? Yeah. And we have we have Pacific things that happen every day. Mm. We can't afford to be blocked out, and we shouldn't be blocked out. But I do say this very strongly to all our people. Yeah. You are the ones who create the overstaying. Mm. And today we are all paying for it because of that. Mm. And we have to stand together as a community and tell everybody that comes, don't overstay. Yes. You overstay and you're stuffing it up for everybody who wants to come tomorrow. Mm. That has to stop. And from New Zealand's government's perspective, they're saying you sort that out. Because if this is going to continue, we won't support you. Mm. So, this is a quid pro quo. Both sides have an equal game to play here. And that's what we've got to start understanding and realizing. And for all those Fiapokos who says, I can do this and I can do this and I can do this, yeah, right. That's what we got. Your result, I can do this. We've got overstaying numbers, mate. That's right. So 6 p.m. at Te Puke in Otara this coming Wednesday, and everybody needs to go and like your Pacific Justice page on Facebook. Yes, absolutely. Is there a number that people can reach you on today? Well, come through the email and the thing. Otherwise, my phone will be jammed. It'll blow up. Well, thank you very much for the insights to what Pacific Justice is all about today. We wish you all the best, and I'm pretty sure a lot of our people will be joining you on this coming Wednesday at Te Puke in Otara. Final words for everybody that's watching and listening? Look, first of all, I want to say thank you very much for this opportunity. It's been hard for me to try and reach out, and our group are trying extremely hard. In 2 or 3 weeks, they've done a huge work to get this up. And to our people, especially our Samoan, ko kele ka ko le overstay. E. O mo mena la nga le fa le ko e ka ko men sila. We ka kaunga ka ko vai konga men ngi. Yeah. Wa a fai al kupu men ngi overstay. O mena nga le fa nga sila against us. We need to put that aside. We need to address it. We need to say how. I got one question, sorry, Renee. Yeah. What about our people outside of Auckland? Will there be other seminars, or what's going to happen? Yeah, that's a difficult one. I'd love to be able to do that. It's very, very hard. The time is so difficult. Yeah. So le mga e whaonga, kōku le kio, our communication networks to reach out. Yeah. And we will get a thing where we will put the new QR code in with an explanation. So, for example, I was talking to Jean Malika of the Observer half an hour ago, and says we needed to get our people in Samoa and our young people to help our older people access the QR code and make that vote. Back in 2003, we presented a petition to the New Zealand government of 100,000 names, mainly out of Samoa, and that was the work that Mayava and her team did in Samoa. We can all do this again. Yes. The frustration for me personally, I paid my airfare and stayed in the hotel twice to go to Samoa to meet with the Pulungu'us, because that's where the strength is. Yes. If the Pulungu'us and Mafutanga Kinga had taken these forms and filled them, we would have had the numbers. Unfortunately, the CEO of the Ministry of Foreign Affairs, she blocked me. Really? She blocked me twice. And she said, I said to them, look, I'm not a government coming in to negotiate with you. I'm not a big international company coming to negotiate with you. I'm a Samoan that's coming here trying to help our people. Why are you blocking me? And? They didn't want to know. Nothing happened. Wow. So I've got no time for those people, honestly. They have blocked the opportunity of our own people because they're ignorant. Full stop. Well, and we take our hats off to you for working hard behind the scenes. Even though you could have been in Rarotonga or Fiji or even in Samoa, tipping your toes into the ocean, but here you are still working at 75 years young. Wow. No, I'll be 80 this year, mate. Wow.
Can you beat that? Oh my goodness. I'm running out of time, I guess. Oh my goodness. Well, and may the Lord keep you, give you more strength to fight for our people. And we wish you all the best. And we'll spread the word and send us that QR code so that everybody can register online to help the cause, because it is really important for the New Zealand government to hear not just us Samoans, but every other Pacific Island country. As you mentioned before, 16 countries is behind this. Billions is not the same as a few millions, as you mentioned. So thank you very much for working hard for Samoa and the Pacific, and we wish you all the best. They love it. Much appreciated. Yeah, but we are in so o le fianga ya anai afa anai pe ona mai mo ma fa funga te le tanto tro o lo taula mo il fa mo le o le Pacific Justice la le menta o le Pacific Justice o le mai fa tasi le o tro o le Pacifica o lo to tele tangata o lo over la to aso o lo no fo fa soli tu la fono I tono New Zealand ya e ma faila ona tu fa tasi o tanto langona ya ma saini le tanto petition o le tanto fa mo moile if you would to le malo po le pa me New Zealand ai faila le tanto fono mo tanto wai le community sa mo le Pacifica ila solo dei faile ina le tanto hall fo le o le tepuke o tara ile tu lai ono ile fiafi o le solo a so nei ya avantu ye lo ainga avantu ye ya wo e ama ila tau o le nai te sila fia e te tangona wantu e langolango le tātou wha moe lea lei se mente alu wantu moe na o lo wantu a malo nganga I te fia wha longo malo nganga I te fia ngalue mai au na me efso soani le wha moe pe o le tau la moe le fionga ia anai awha anai o le tātou Facebook page a le wha moe lea ua wha ingoi no le Pacific Justice se pai o le tu atu le lunga o le page ale Radio Samoa ai o le tala le damo I tātou umalava I le nivaenga le aso o te ai lele afa o le tas Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le lima I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolu le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o ke topa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi lima I watolu a mo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. E le whai unga le nei vai aso, ia o te fia foi whawhiloa I tātou atunu, ia tātou sauni atu I le aso tamaiti, ia o le nei tau sanga, ia malo lava le soifua manuia. O le teutara nome e tōs furulua, le whai upo e fitu e whapea, ia e manatua aso o le vavau, ma whauwhauia I tau sanga o le atupulanga ma le atupulanga,
ma e fesili atu I lau tamā na te tau mai ia te oe. A le autua le aso le nei whapea o le a le tāua o le lotu tamaiti ia te tātou. A su e se aso ia te au e sili ona o fia iai ia I keimiri ngai o makua ngai o se aso sili o fia o le aso lea o le lotu tamaiti o le mafuanga o afoi o le tele o memories o tuai foi po o mafaufaunga kuai o mea mali ma le tuainga o langa sa iai I aso ia ua pasi ai mai se lava I aso foi o le mativa ma le tango lima o le tele o tatou ainga Samoa o mea o memories o le tuanai po o mafaufaunga o aso wa mavai e tā ua telefo I le tuspaia ke vai tusi le sa faitawina na whaamanatu ia le tua I le nu o Israelu le tā ua o mea o memories o le tuanai po o manatu o le tuanai e tā ua o ngalaku fesiri mai ka ua ke o ngalaku fesiri o latou tamā fesiri o lakou makua I mea kukupu le tuanai le lai whaamatala mai ai e latou matua mea ngawhaia le tua I le tuanai ia te I latou e whapena fo ila le lotu tamaiti loku ka mai ki a inga Samoa malawa yaso ia se tu ia inga fo ia nga sekia wanga maua mea yaso ia ia ai o lo fo ia inga ele whapenga ele se a inga maua ngi mea a inga vai tel ki manga fo le valus fulu po le iva se fulu pa senge o a inga Samoa ia so o le tele o a inga lima vai ia ma le tau a mata nga kau mawhai mai a inga ka kau a inga wa ula le wa lima se fulu tolu tau sanga ia ka ngola ku le ongo kau sanga wa pe o le lima tau sanga wa kelele le mafau ma me koe mangkua a fa pela wa le wa lima se fulu tolu tau sanga pe a ma le lima kau sanga po ngole o le fast fulu valunga kau sanga wa mavai 48 years ele kuangai a o fika lan fast fulu valu kau sanga ngau kuangai o ke mafau ma o go fo fas ke bo ba fo ai ku le ka maki waso nei pe amu ia ngai ka maki aso ngai ki fa matala so ilo o tali wa fa la waso ia o se aso mengi lo ka maki o se aso siringa masua sua man lia ia kia wa kele me o ke look forward ia o ke look forward ai failo of pa e fo o ke look forward ai faio se vai fo o ke look forward ai ole ai me ai se on ai wa fa so ia fai to na ia fai ole look forward of fo se vai fo o isi lo ka maki ka kele moi ai ka ke fia pe kwa ia ngao se ifa kai ia ko se vai fo ia o lo al ke mi fo yo ko ma les ke mi siri nga ba nga yer ma to ai ngai fasto wa ku fa ka se ma to ai nga ai fai me nga ole to na ia tamaiti la ai ia fai la makonga e o ke look forward a vengas wa fo ai o laso le e fa ko ai e fo se eskulimi we vai eskulimi o fa uma solo ngai marka ka la e ka le kon fo a waso ia e marka usanga e ke pa se eskulimi tamait fa ko ai ma ko eskulimi ile aso le lo kamaki ia ko yo mai me makolo matua le aso e kausa vali mai lava ia silo matua on fanafi nasionali tangaloa e o mai le ko ngai mai ko ngai le ainga lo kamaki ia e fai fa kasi makonga e umalo ia mai lo kufa makolo le uminga e kufa ai on ma tangalo ka ke lu forward ai ngai me la ki fa penge ia le la ka vai ngai fo i lo kamaki aso pe amu ia ngai fa ngau o ke lo kai mi pe fero na po o tama fa matala ile otali ya so ai lo ka meki ma ko foi ai ngai le mativa ngale aka lo kali aka ya tala i fa makal fa ya amu ia o le kama u fa manu ina ia le wa ola ya o le se me ke le pe o so ia so le upu foi la mo tato o se ava no ta ua le lo ka meki ka ko ki ko ma fa fa wai tua ile lo fa le tua ile tulanga ma lalo sa tato ia ai wanga si tia I tatou ma wha amanguia I o tatou taimi ma wha amanguia I a tatou whanau ia vea whaile nei taimi o te mamoli atuai wha amanuianga wha pitoa o le lotu tamaiti mo whanau malawa si o tatou atunu ia manuia tele o tau whanau ile nei aso wha pitoa mo o tau ia wha amanuia le atua ia te o tau ia ma fai foi o tau ma tamaiti matutuae ia fai ma wha amanuianga I leisi foi tupulanga o lo oanga I mai
o le atu nuu Samoa. Manuia le whainga o lau tauroto, whaafitai Iesu, whaafitai whaamanuia nei amatu whanau, ia ma le whaamanatuina o lo lātou waso le nei tausanga, mi ia o Iesu. Amen. So semana onga osio watali tinga lo baleta umata malele la ba ole fa asa otele ma fa asa ua ona ole moni olo alofa ina ia le ola fa lo la ufa na wia so oiluma I lo langa atua fa tai ile atua fa I mai one matua o matati ale la umaua o langa lulu e male fa tua le fa na ia fa uta tamamai ia lo fa male fa atua Malina le tamatai ya ma pahina wele o le pese wa fai o ina fana ma mantu e tolu ngatu wai le polkana mena o le aritone o la mo e ma ta tu uma le ria o mi la so fu la to mo se si ona fa poponga ele aso ata help ata tu o le lofa mlanga le o le tua 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le wa o me fu le Jamie o dan twaini si o dan to fa linga ma fa silsilanga o tonu mai le ofisa o le Radio Samoa. Wa la vole longo puia li o lo topa ia ma lo topa malu di si foi o fa moi. O la va pela o fa toluina i le dei masina po le masina fo.
le masino November pe tantu o le lona lofa ma lona ngale lei tumo antu tantu fa silanga le rivrango la holi ile fa silanga le mo le ainga ia po ilatu umalavalena tupunga mai talataina nofo maui mai tuantunga mala talataina e matawhanga yulu tongia yale panta o loa lala i Samoa, America Samoa ia maso se tafol kelope o le awhiala tātou talanoanga lona lua i le tuantusi o le Church Unlimited Cafe i le tolu pa lima Teatro tu Roadi au kilani sifo e whaiele le astronai ia so lusu maliva o November i le se fululua i le awauli ma tau te wala awa tua i le awa ma le whaaloalo i le paia ma le mamalu i o tau tūlanga whaalupe a whiwhia mai matala au mai o laule awai mai o le a le whaatali ai ia se whingalo au tasi o le a inga poto. E morisi whamatalanga wala wane a tātou numera ia i tono o Sila ma au se talia. O Sila o le olua fitu whalua o tasi lima luono, olua fitu whalua o tasi lima luono, e po Australia le o wha tolu lua valawiva, iwa lua iwa fitu. O wha tolu lua valawiva, iwa lua iwa fitu. Whamatailo psenia e talataina valusia talataina le ala isala noa William Palmer, to inga malawa alotu talataina po o ifo po ono sa ipama. O le awhia se whaalingola e le Pasifika ma te tau o pea po le manu i le Tepuke o Tara Community Centre. E le astrona i ansa se fulu ma le 5 o November e le se fulu tasi i le taiao. E ma whaiano whaisau la e Samoa e whaali ei lau pea po o lau malu. E morisi whaamtalanga e le leilo wala wane e le whaletua ia Sabrina Fale. E le olua tasi iwa ono tolu o tasi. Olua tasi iwa ono tolu o tasi. Ia ua lavai e le whaamuntuina leo so wavroa e whaali ei ia lau pea. Ia po o lau malu po o lau la e po o lau malo fie. I le astona i aso se fulma le 5 le da o le masina o November. A wade ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fatasi ma se lo minga o le vau filifili e ma wai whaano penga o Samoa i sifu tutuila mamadua. O risi utala tu o Samoa o la ngā upu o la matafa i oe le batai. Le whainga o whaano lawe e pei o whaai poiponga. O maliu o le sausinga a inga o le fisila whainga o Paolo o si i whaalo alo whaalanginga o e kalesia ma le tele o la ngangana o whaalo longa e na o le fitu se fulu tala le tau o na o le official radio Samoa i le tolu ona Hobble Avenue Marukau e maua tu wai sa lominga morisi whaamtalanga wala maile tātou ofisa i teimi whainga aluenga i le lua o no lua tasi 5 i tolu. Lua o na lua tasi 5 i tolu. Ia awhi le ia o ie lunga lo penga te wha ilangi. Ta sao ilano. Ia le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz Ia ona whai mai ai lea o lau oka whaafutai. Mo mafutanga au kirikiti uma e fia mawari malai mo taalonga ma koleninga i le waitau o le tau mawhanwhana o le ditau sanga. O le awhai ala tātou fontanga i le rofanga masani i Nanti Otara i le astofi aso sfulma leono o kitopa lua awhelo lima i le awho leono i le awhiafi mo le whaantumuina o pepa le stala mo malai. Whaamole manatua mai ia le stala masani ai morisi whaamtalanga whaamsute iane ia le whalatua ia Nancy i le o lua tasi o lua tolu o iwa tasi whawhaiva. O lua tasi o lua tolu o iwa tasi whawhaiva po petelo i le olo fitu tolu valutolo ono whalua. O lua fitu tolu valutolo ono whalua. Tailo seinia e le teifono le sunga ia sola sa utawhianga o le Auckland Pacific Kirikiti Association.
Ole tātou whaalinga mo le muli leo tonu mai mo le mawhtanga ala mo tama whanau le fia anga o whanga whau. Wa toi wala wantu i lau tau pa ia malo tau mamalu, tai nane so paolo mo so ngafa ma tau te maluai. Ole atu e whantonu ina le tātou mawhtanga i le asto na i aso se fulu malawalu o kitopa i le tulai se fulu rua i le awauli i le tuantusi o le valu Aua Street o Tahuhu. O ai fwoi stama whanau o le nei nuu o e maua mai le dei wha silsilanga a fia mai mali mai tātou mafuta i lea wha moe. O le wala awa tulei lau tau pa ia malau tau mamalu tātou wheilo iai lea so i lea lofo le tua. E marisi wha mtalanga wha so te iane i le olua tasi o valuono lua tolu tolu lima lua. O lua tasi o valuono lua tolu tolu lima lua wha mtai alo seinia e le laulaua fono le mautanga a le fianga o whanga whau i au kilani nei. A le tātou wha silsilanga mo le muli leo tanu mai o le Pacifica Cup Festival o le tālonga o le soka. Mo tama matene sa moi au kilani nei e tāalo le tālonga o le soka. O lo mātou wala awantu i tama matene e iaia lātou tūpuanga sa moa. E le vāo le se fulu ruanga e le se fulu lima tau sanga le mātutua e fia awai le tāma le sanga soka o le Pacifica Cup e whai le sto na ia so mua novema lua a whelua lima a whai e yeilo nau male mita mitanga e fia whai masui o loa turo vala au maia tātou numera ia o le olua tasi lima varvalu tolu iwa wha olua tasi lima varvalu tolu iwa wha e whaatala ai ea so wanoa. Whaatele o lo seinia le tātou whaalinga le rea e whetū. Toi e wanatu le tātou whaasilsilanga muli leo le Pacifica Cup Festival o le tālonga o le soka. Mo tama matini sa moi au kilani nei e tā alo le tālonga o le soka. O loo mātou wala awantu i tama matini e iaia lātou tūpu anga sa moa i le vāo le se fulu luanga e se fulu lima tausanga le mātutua. E fia awai le tāma sanga soka o le Pacifica Cup e whaia le stona ia sa mua novema lua a whelua lima. A whaia yeilo nau ma le mitanga e whai masui o lau anturu wala amai le numera lea o le olua tasi lima valu tolu iwa wha. Olua tasi lima valu tolu iwa wha waptaiolo seinia e whetū. O nisi nā tātou whaalinga lau tōru mai lau fisa o le Radio Samoa le riva ango le aso ina ua toi ono midu te leo toi ono tā leo leitu la e lua sa pena mai fo i le vaenga o telefo o le Radio Samoa wa la vai e longa pu yeli o lau tōpa ia ma lo o tō mamalu i le awa o le neia pe a tātou o antu e foi i le teimi a wina atu e tātou telefo e pei ona māsinia i le ngangana Samoa. Talo sia o le dai maruia ia tātou uma tāpena pena fo i lau sā. La te muli na sia ki el sua o lau tā vale. Ai ale vai o salukimo. Ea. Ioe. E whaira ko inga. Wow, ka kou i ku pāo ki ngā maka mai kai. Nā leo soi kong ma leo soi fafu. Ka pongi a kor whai ko koa ki a ire ki. Te ilonga e asu foko aku. Vei o se sala a se pangota tu fesilia I pe aisea leo ti o se tui ina tinga la urupe ua leo ua mafuli le la au safa a paolo le pale ua le so mo tu le fa aso ai pule lava o ele a tu koto lo wali isi elo fa mai o vai vai fiu e fava senga o netinga o ya ua mo atu le sa taula ya yo le va ai atua o ona le de ipu o winu ai mai mau pe ana ma faina toe ni le tai lo le ma lau kitara se yo to fa lo ngota si ui ile tilo o e fai pese ai le lani ai o no lo mi sia o e mafu ai lo fa afeta imanu ia le nei ua o sapai I le tale ni sa e fina ua o sapi mapui le a ai o anganga sofa o e manu ia lau malanga ui le faita vei o se sala a se pangota tu fe
apao le pale ua le so mo tu le fa aso ai pule lava o ele atu botu io tie o filo tui tu mau fe elo manu ase awe ave ai se fai ma uo esa maua le fia ilo umelo Lesa fatani ya weba ma ipo Tinga lava lo leama ai le manolo Awa ya fafanga ipi mafotuama Tama wa orisia leta wa mafutama Ai famangaloa isho vai sifati wa sala Tafi malala malanga maua sonofoa Imana tua pea we italo sama Silonga ua se ko fau ke no sa fa ki e tau e o sanga le ku fai la ku yamba fa senga ku la u foi pule fai ko kasi at sit esi ona wilo ai fa le ko fu e mare ko si ala ko se fai me no kala le bali o la ko e mo le u le sa ko mango ko ma fu ali ma u fa ngo ele ai ku vasa rangi ai fingao e wa e la u fa ka kaima ko pong sa fo i no nganu ko le musi au la mepa Karo fai ka mafukanga wa mangua mala. O sauki ai o paongo mafare kala yo mafakianga. O mumuku wangu maala o le la ai le makuro I maka o mo lingi yo langa peanga mafai unga koe a maka. Mai maru e peanga o se aka ai se koe kila I le amakanga ka fia koe kilo a kusi o pau au fai mase o langa kala. Ikiri ai wa o fisiki so wa ave se I yo I maka. Fa magalo lau e kala. Kili o peke ka se kama o ki ma o fo wanga sa ka wairo ne yo langa o lau ka leki mau ka ruenga ki fa su mala malapa yo mo se ro a ke piko ko ka o ku ya la me fai malo ai sa u be ya si o si o fa ma ku ya ma o e u le fai ta be so se sala a se pangota tu fesiri ai pe se Ose tuina tinga La urupe ualeo Ua mafuri le la safa apao Le pale uale so Motu le fa aso Ai pule lava o ele atubo Talo falawai lau whaafunga anga le nei tū la o le aso a alo maia o se whaapopong le nei o tātou talafou mai lo Radio Samoa. E to oluani talavou ki wi, luas futasi tau sanga le mātutua ua tāo fia mamolia nei I le tū la fono I Ausitalia. Ina ua maua e le vaenga o puipuinga o tua oia Ausitalia, le Australian Border Force, bauta whaasaino le cocaine e o atu lea I le fase fulu kilo kalama le mamafa, na avatu whaanana e la ua nei to tono la atu pau, I le la tau nuu atua I le malaiva a lele sini. Ta ueze pepo whamtalanga le Australian Federal Police, le AFP, na whamawina I le masalo mia, e tofu umai la ua ma le tai lua se fulu kilo kalamo le aisa, na avatu I to tono la ua ato. Ta wale au aunanga leo se fulu tolu miliona le tau au fai, o nei pauta whaasaina, pe whaata watu I tua, ma e peo no lato fitu unai, e lata lava le se lau tolu se fulu afe tangata e ono whaata watu ai nei aisa, ma mawai le nei tu petele. Ua moli ai nei la ia li e to olua, I le umia ai o whala au whaasaina, ma la avatu ai o pauta I to tono le atu nuu, ma le mawhau whau e whaata watu I tua. E whaapea o le whaasalanga o e maua e whaatino ia ngai o inga, e solo atoa I le to ese. Ma o le whaafetai ai au nanga, le ngaluenga whita ai maiso le whaingapa anga I tu e lua, le Australian Federal Police ma le Australian Border Force. O lo o mawhai ai o natali atu I ngai o inga sori tu la fono, o le tau fia ai o nei pauta whaasaina, ma leo o atu I totono o la tau lau whanua. Ua whaamaonia mai nei le tatalai I tua ma le whalepuipui te maitai o Sarah Hope Schmidt, luasful 5 tausanga, I le mai ai o le riva maasina o nofo sala I le to ese, I le maliu ai o le li o Caleb Baker, luasful 2 tausanga.
O se mata upuna whaali ai le fia fiole a inga o Caleb. Talu ai foi, o le ai o se fiso ta inga i lantou mo le whaamsinonga, whaapele au nanga o whale pui pui, e tu sai ma te tala i tua o le na mali wailo lātou tangata. Ua whasilingi ai foi le a inga o Caleb, le sa o neitu a inga whai unga, ai maisor tūlanga wo o ailo lātou a inga, i le mali wai o le lātou walo. Mo le sila fiole nei mata upuna tula i mai le tausanga na te anei lua o lua wha i le masino o February. Ina ua soa e le loli na tau aveina e Sarah Hope Schmidt le taawale na iai to tonu Caleb. I tala anga o le nei mata upu na nga iatu Sarah i sana ngā luenga. I le tau aveina o se loli le awala i Hawke's Bay mai whaapea a o ia aveina le loli. E fast wha le minuta o tala noa le nei tamaita i le telefoni. Mai le vā o Denwick ma nei Pier Port. Ai tu lai loa ma lea whanavlave. Ina ua soa e le loli le pito i tua le taawale a Caleb. Whamawina na maliu lava ia lea li i luasfulua tau sanga i le taimina tupua i le whanavlave. Mai ta ua e toi titi lava a tau nuu sia talavau i lona ainga a lia e loa le nei whanavlave. I ripoti na whaamani noa ai le matau tia tele o a fianga o le lavea. Lea na a fia e Caleb, whapena e foi le a fia o se tangata ave taawale sai luma atu lana taawale o le sa a Caleb. E tu sai matawa lumanga le loilonga le laulau a fono a polola. Na o lato whailo ai le sala mō moni o le tamaitai na mōlia i le mta upu. Ma ua mai o na whaasolo ana o onga i lua sumalua ma sui o fōmai o le mawhauwhau, psychologist, ma o whaamanino ai nei e fōmai e leo iai se tūlanga o no whaapole i nai le lautele i le tamaitai ma le tatalai o iei tua. Ma o le ala lea na talia ai lole sala o Sarah i tua, i le mai ai o le na o le iwa masina na tuli, mai le lua tau sanga ma le wha masina o lana whaasalanga. O le li o Caleb sanga lue mō le Fulton Hogan, ma o se tangata tālingi e tele i le taalongo le lakapi. Ua whamaonia fo i reporti le mani liwai o ni tangata se toa loa, ina wā a fia i se mū na alia e se tasi o fale i le a ai o Raikaya whaitu o Canterbury. Tā ua na alia e le whaalawe lawe le a fiafo le aso toa nai, o le whai unga o le lava yaso, ma ua whamaonia mai o se pepe lua tau sanga le matua, o le tasi le o tangata ua whanole o lai le afi. Na wala au le vaenga o whaalawe whaafua se i le nofanga mo se Soswani, mai whaapea tau nuu atu i lātou nei, ua maliu le tangata matua, ai o le pepe o lo i se tūlanga ti ngaina, ma whai lava sina tū ngā manuanga mai le mū. Na whaanati nati o nā watu sia alu atoto le whale mai mo tonga fitinga, pa ngā lea na maliu lava le pepe i le auli o le aso na so ai. Whamanino e leo iaini māsau salonga, pe o iaini ngā yoinga whaasotu la fono na afua ai le mū. Ai watu inatu nei tino maliliu i le pule o maliu po le karana mo suenga. Ua whaalia fo i whaanono tele o tangata anu o lea ai i Raikaya i le mea ua tupu, ma ua whaalia fo i le tā ua tele o le malamlama o i lātou i vaenga uma e puipui ai i lātou mai mū e tū lai whaafua se i mai. Mai tala mulimuli o le vai aso na mawai atu nei na whaatau nuu i nai le whai ngā whiwhilinga a komiti whaafoi o pule ngā nuu. Pei fo i na whailo ai le whai taunga lea lo ia. Le toi whiwhili ai o le li o Wayne Brown. Le toi ave ai ma pule nuu au kilani. Peo na yaman maloa i palota se lau whaasfulu ono afe ono se lau whaasfu malua. Mawalunga atu i e na o lātou tāmuhu e whaatasi a Karen Leone, limasfulu ono afe ono se lau sumalua na palota, ma Ted Johnston e luasfu tasi afe ono se lau ono sumatasi palota. Mole mawina le mawalunga o le numero tangata e iai whaasino manga i Pasifika. Na tau sinio i le nei tau sanga, o nisi o toi manuia, ma nisi foi, ua maua o lātou avanoa e tau tua ai mo tangata anu o le itu malo, ma le itu malo. I tu o manukau o toi manuia ai Alf Filipina, ma lotu fuli. O Josephine Bartley i maunga kia i Tamaki, o Victoria Short na man malo mai i Albany. Mai tau ina suipe o sui o vaenga whaapawhai le leipa, i tu o Mangele ma o Tahuhu, ma o Tara, Papatoetoe, Local Boards. Ma ua aile tūlanga pāti i tangata Pasifika i Aukilani Saute. E pe una man malo ai Apulu Rees au Tangawaya. O Italia ti Pelu Masters na Fifilia mo Manrewa, Felicity Auvaa mo Papakura, Lesieli Oliver mo Franklin Local Board. I Aukilani sisifo na toi Fifilia ai fasitua a Mosa ma Oscar Kylie, ma o le a ngā lulue nei ma sui Fifilia fau o Fania Kapao ma Jackie Tay. Toi ofi mai foi ma Marcus Amosa mo le Portage Licensing Trust. O le whai unga o nei pāloto lo mai tauina ai le te leo le anga wā o tangata anu Pasifika, ua mawhai o na maua i awanoa i to tono komiti whaafoi o pūlenga anu i to tono au kilani. Tato telefona mo le nei tū la whaaftai whaafunga mai, tō whaasoi fua.
Tasilima i Fatolu Amo. Radio Samoa.
Ua se anti alus fulu mara minuto te niling tu line lua fa malo antu ile fionga ya le lua yali ya insha hu tu lava ngol telefon ale radio sa mo man tantu tala pe sa e fa fonga yali tu line lua ila wa uli denyo le wa lus fulu fa minuto te niling tu line lua sa ni tu fo ima tu ma ava vale piki mele fa na wa ongal te mi tu wa ya ongol de ya sunga fua fa manu winga le tau ya o to uluva va solo fo ina yuanga ya to fa to tau fo savili inisio no fanga o me umaya e te tango te pena ye la sunga le ave ta vale ai a fa ya o fa mele ta vale o tau suile ta vale fo ya no winga tau tato wo ya le ala o Sofia le mal enterprise motor group manuka le wo fa tasi mele di va ngoleso wa fo ile lan tu tua ya male lan tu danga fa tala fa to le tlinga le ala ma lo le fe le fiva ma lo le tau ta ya so ko ma wa lau to va po mua ya ma lo po ta wa ta I nei aso I ta junga na luenga ma la va singa po nei aso ya ma lo so po mo ma lo le tangi ma nei ya aso fa ma le mat Ioe, to nga zone le ala I fiu e wala mai fafo now the two fo ile le luma se o mai kokong e
se le tau noanga wa te rora mai ai nga po se tatu atu nuna suma nei aso. Ei. Mo me vole le te tau ia leo mai a kere rom ki mua. Ia. O lo ta pena la mato mo por kele fa mat ia ka kela malu nga fa malu hode. Ia. Pe ko nga me vole le ko se ka kela kuma fa malu ma ko ka fefel fu. O ka le te. Ia, ioi. Ia, ono sa ia ale anga fa pena la vai wingo le tahu le tau atu o le itula o le itula o timo le itula o mafana o le itula foi ia pe ia la uto foi me le vai tau le tau manulula e sa le leila ia o tula na o le ia sulu mal mata la ia le umi foi le pe la ona sulu ai le ofia ia le la ne ia ia to no le tau e tatu to sa mo le ia so itula na o le malanga mai foi o alo fana o statu au o falo que ta vai fa que ta no mai nei ponte o le lua ia la ele ia tano si ia a fe o le teo le lua ia le usi la fia le totel ia lo no inga la usi le driver piki al fana wa on loka pa to lo apo ai ole ia o le tulanga na ia tanto ia ma tua o le fia le tanto fende e faiele le awauli ata e au anga iantu le fiafie se talano i eise te ia e whamahalo whaamtai o le mentau ia a iola ua kukunga i kama foile ia e whatatali e tu tātou io ia wa o le koarga ka e alue pakalanga wale io i le mele au ka fole o le mana wale le ia le ala li waita e le se tu lavana e mana ia le pogu le ia a tu lavan mela ia Pau me fa saideri la atalsia ia sai au po foi se lao e mi te fo na tama ia me se pasa o di mortalo male ticket io ia talo se ia o le mai ia tuia io o le koe o se whakamala au mai lua le au tantou ma le au New Zealand tua ma na ia uma line up si o sauni mai mo le sa ia e tau i fo te mi talo la ke minga wa o manga lu fa lu ko nga i le sa ia pe fa kolu foi le fainga ku karka ia la ia po i nge o luar pe ma lo sai ma lo le fa ma lo ia to lu foi ia so ona aulia lo ngan to ngale mu o le dei masina ma le dei foi ia so le ala o mai so fi ngalo a mai le tantu tua o adi vai nga on si le fie samo ia fa ta tele la vamos ma to wa no ia fa talo pas foi le malu se tato wa tunu lo mfai ona maua tato pasa lawa le nei tula o le aso ia ta tonu manatu lo manuia me uma ia mai se po ia le tuana ia o le asapa pa o nai pa nau ia ta tonu ala ngona ia o lo tau pai maua tato le ia mai se tula o ma le weekend ia le lo pa maleanga le tato ta pa sili ia o se li poti vai le mai tula o le tātou patavale nei le enterprise ia o lo mātou ngā lua tuai fitu aso o le vai aso mai le iwa i le lima tolsuru ia pole asapo le lima i le afiasi i aso tautasi ia no tele amano na e tātou tāvale ia nai tāvale ia tau ana tu atu mo le nei taimi ia i le tātou le whafuan sia tātou atunu mo le silapia ia o le lo ia le tatu tavalu fapito le dua pesulu valu o le Toyota Equa ia o le tavale le ia po ia hybrid lo vina e benzini le o le ma po le agua po ia le sepe benzini ia tavale na o le dua pesulu valu lo tosanga ia pesulu va Barcelona wanto ia o lo pai po na mo lo tatu website o le tātou tavale o le ua te skulu ono o le Subaru le Bok ia o pa uma o lalo tātou tavale lea i le skulu tolu wafe iwa se lau iwa lima skulu tolu wafe iwa se lau iwa lima lua te skulu ono tātou tavale lea ia fifia e tupulanga wa tamale twin turbo ia fully loaded po le tulanga o 5-star safety rating, no winga e kama le forward collision indication o le lane departure o nai me umana features na o ia kabale ia na school tolu iwa se lau iwa lima ia matato youth le lupa to po de neva yaso o le lua te school pitu o le dual cap
ia ko tapo ka foi PT50 o kometi ta vale lea lua sulua pe i se lau i makai what knowing o tato ta vale na factor o pai ko na mo nei ta ni pat o lunga tato website o le enterprise card ko no ente o lo tele mano no e tato factor ta mata ta valua pe i va pe sulua pe tulang patena lo mo pai o na mo mai lunga tato website ia a pa o lunga market ta sa ini sa lo tele mano no e tato ta vale o na i fo le sumai ia ma tulanga po le ave tabale prescribe ma tulanga pa pena ia e me tato ke lo ia ile me tato lo toa e me manukau ia o lo ia ko tato finance ava pe lo pia pa tu pe na po le finance ia tulanga lo sa ia ma vai ia ona fai mai lunga tato website na ia lo finance ia po lo suma po tato ke lo i nei ia ka tala no ma tulanga uma ia ma kai ona tanga yo e lau finance, yo tato process, yo te i tono le tula o lo le unga po le te approve, yo po la po tulanga e mawhai into whaan leia mo tato finance, yo i le tulanga lea, yo lo whawau tato campaign po le o le discount lea, mai le ake tala, anga i le tolu wake e lono wina, e tu lau whai talia, o le campaign a ia, le company, o le whaapa ule o tau e tawale, ina ia whaapai mo fia i lau pātoa, ia a oi e whai kabia, te mana o whaai cashback, le tūlanga discount lea, ia an whai ram tu ati tu pele tono lau account, ia mamaua malau tāwale pō, ia mō nisi whaamtalanga, ia e whai o na sūmai i le tātou e Tres Masani, i nei manukau, 5 i le 5 tolu, Great South Road i nei manukau, ia, ko lo pai po na so tai mai i le o Barcelau, o na stazione, pata Sivali, o mātou ngā lua tu nei, ma le sunga le dikule, ia Terry Kuhn, ia, ka mā po, ia tawo papo, ia, ko tau au kauna nei, e lunga le telefoni, ia, i tai o na bili mai, ma so tai mai, ia, ka tala noa tātou ngana, mo isi o tulanga i leo, malamalama, ia kia wha malamalama i po, a wā lava ia le, ka ngā salonga, ia process po le tulanga o le, pa mai no tato ta vale ia ko ambua pa te lava mo mato wa no ko le jo ia na luenga ki tai pe wa po ile long pu ia ni tato wa tato wa atunu ia ile tato wa vai tato enterprise di nei mankau ia pa manuia le tua tato nga mau tato atunu tato se wa po ile supervisor tato tato so po malola Pomala malele. So ia manuia o fai balu klima so nea. Ja, mai e tasi pe na e telaile to fa ia la lo kuso feeling now le totomala udanga le Enterprise Motor Group i Marukau le ma feo de si lunga le lima fitu tolu Great South Road i Manukau nei. O le wa se antula tu temi i tu i lus fulu no mala afa bedute o da ta le o ling tu line tolu la o le nei tolu na wanga i tu fo i matua ave tavole umala vai pikil fana wa onga va tala fanto ia pali sina leo pali ma le ainga le mafuta mai Immaculata Robertson ma le ainga mai Thornlands yoi a pelu yeti malului eva before i si lo matua ia Peter Stowers yoi fa peata i tau pira la ua pikil kengaru e pe umala va la ua pikil au foi lele koala Moi votu amo. Lea o te mita, sia o tunu na o whanau ai, e hui na tau whetongi o na tangata, ai miliona pēla vai lewa ai. O te le whaangano ina, le pēni na oe le Pasifika, lau
sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma wai so skoi ngā meg ma pau kawale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le kampani o le City Car fuatusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car done and said. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu, i lunga o le Radio Samoa. I a manu i a tele, lau mai muanga, ma lau whaasau saunga Samoa. Lo
masio folo volo fale na ua e matino le fifa ya ma uso le ne ya lo fa sa awina mai lunga o yo la wangel le te fa al Baby, it's a baya tu wana ola, val masio fa fa bel belle rosio ne yanga, ole masina ole fetu susulu manaya ole kitara malio oe o te fa tu saina, o se vai malu o sa o tu fantasisa o ia yesu bebe se fifia o angelu o wala lo fa o mo personality alone light up the room, just one kiss alone that make me a go boom. Oh, e ola o masio fo. Ya so fai so Sungai au mai ya yellow noto It's your for ile koto Oh e ola umasi fo Ya so fai so Se uana na wi ya ile noto La ubi we tu sabe fale o Lo masio fo Lo masio fo Lo masio fo lo fale na ua e matino le fifa ya ma uso le ne ya lo fa sa awina mai lunga o yo la wangel le te fa aluaina
so man so never for your tele the swell of no ya o your soma asoga say you live for the mo papel penate I might say shit up for no get him from ta yo live much love I feel no pillow for my only person na hola no for ya se que ka suma so que sami yo enough about the bungala get him kala kala ile e bungo Lili kai mga sole vao nga pupungo so mai u pika ku mo pe yo out of far pero nga ko wa fa pe nga wa ka mo lo ya fa kula ile mpuka ke lo mai ya ika te suar te wa sale ko ngo fior polonga mala afie so kama fa no la la ko lo mai pe tinga sunga ile me mo sabi o maunga mama o te tawa sa Origineel zijn zo vier sui long ile di vango le so ina u joy fitu mala familu to na talo le tula e tolu e to lo na u to u yele to tele o ave da vale mi se vuta to man to lo to o onga le fana we piki la to le temi tu wa ya onga ile di fo i vanga o le a oli ai o le sole ma u tala o le fa pena to lu ma yele tantu au mai au satali yele to Samoa awana tapedanga fo i mole sanga o le Pacific Championship e le talo o le kapili ki pe a waile to Samoa ma le au le fitu Samoa le au le tamatai e ma wa yele fa me moe fa yele filo inga le ma manuele tru e le fa me moe le e filo i ma le tantu tru i le aso antai au so sfulma le fa le o ke tupa o le tantu fa moe moe e whaiale ina i le Mount Albert Rugby League Club, Western Springs Road, Morningside i auki lani nei. O e ole am whaiona mawaila wano e whilo i ele manu le tru. Ja, ma le tantou au le toa Samoa, o le whetu Samoa. Ja, ma le Kiwi Ferns, awala, so le ka fiolai. Io, e matau tia. Ja, o le awha pele au na mawailo wa vanoa. Wa mai o le whanga i le ono i le whiawhia tai au e whai ai le tantou wha moile na. Ja, ai tonu wantu i le sa o le tantou au le toa Samoa ma le whetu Samoa. Pe tusa leo le kuanta te ai le whai le whiawhia tai au. Lona winga tauna e vavi. Uma na piki o tamiti a onga. Sa olo i nai Mount Albert Rugby League Club, Western Springs Road in Morningside. Ja, wala wale filo i anto le malu le turu lea i le au le fitu Samoa ma le to Samoa i le aso anta iau. Ja, le lek o le kako double pass. Lua antato ticket se fia avantu mo oe. I le nevaengo le awuti o te ofua. Pe a whaitele i langona maia ta lefta maneia na whai atu. O whea le no fuanga e whai ai le filo inga a le toa Samoa. Ja, ma le manu le tunu le aso anta iau. O whea le no fuanga e filo i le tunu o ma le toa Samoa le aso anta iau. Tolu fitu fitu. Tasi lima i watu e kakaunga sao le lei. Ia lau mati. Talofa. Malo sai pua. Ia, o i vode suava. O John. John, soli. Ia? Ia, e ke avangoa le sa? Ia, ona le mea raka le avangoa. Ke le loku le so sa, John? E pkau ia wana, e pēla fias. Kusa le lai alu e fosil foi vea uari e kope le whaingore no.
O fe voi le fe lo inga tai auto. Man apet. Ia. Na. Mo inside. E mo wa kai au. Ja, le ja no sai me lunga leina. Ja. Ja, wa tai io e ia o le kau ko ai ma sa ora kwa mo jo. Ja, la ngonga ia le mo mai ni va ngola wo. Mount Albert Rugby League Club, Western Springs Road, Morningside, Lua Kamalingi, e marka bare malepe, e male mafala kasi nga ye luma ma novo. Awuringa le teo le na mata fa tanga mata mele fa tanga tanto pepa mata ilala umole odanga le Pacific Easy Money Transfer ina o Tara o Tahuhu ma ngili anga yeina ya o ina na fa tanga tanto pepa mata mole tanto aule to sa mo le ftu sa mo so anta longa na luela sa to li mai July fa le tu sa mo male Kiwi Ferns ya male to li mai July ono le fia fi to sa mo male Kiwis. They say si toa o le atu lau lau o au sau nei ma le mea atoa o loku malosi ua atoa me e whaatapa ma e so ese le anga o le nei toa e winga ese le toa Samoa le toa Samoa le toa Samoa o mai Samoa Whaavungo ifu kulo lava maloto ina ma puka longa kama fia mga makasi wakali ka mi sanga lakpiliki ngau whalongor sa watoa ele ulau ya se isi pa yaku lalau kala ele marosa la wakama yo ingoa toa kau mo Samoa malo pol malolo abu shefa sola fo kau ngi Samoa ele rang mane basaloa te fa yakpela la upala le e wingar kako au keller kingo ngi au loko kama kele fa piki ka ngu ele ala upu la kikia ai mai nga fake vela mai e kui kingo tu ko ai mal pa fit fili fa ke ia kui lunga fa mai le fa lunga miki e fa ku fo ilu fa mai le hostel fa mali le ko kele la so ka ngi fa pe mai wo fa so si o mo nga molo to le kom fa e ko vivi o le tole nei wo sau they say si toa o le atu lau lau o sau nei ma le mea atoa o loku malosi ua atoa ya e whaatapa ma e so ese le anga o le nei toa e winga ese le toa Samoa le toa Samoa le toa Samoa o mai Samoa o lakpiliki o ka longa le au papae kulanga le wo yele to maofa maoai ke kulo in malai e pe se pom paka ape me vesi umai au sifo masasa awe a e mo moi fa menga lule ele malo e pe se posi masuki a mange sasi o le teko ku yele ke mo moi le fa o le siko uso no se awola a fa iwe se la se ka alu mai le loko awola fange e fefe o wala un cafe coco a ma wole polo uso maka ala maka poko ma a pu e kama vavelo ku ilum lo sala so e alu malo ilo o le kakalo ak Samoa nga ia e ma wole ola malo malo sia a koa ka alu malo mau kingo o oi o le koa mai Samoa o oi o le fika kau o Samoa mo Samoa o le tole nei wo sau they say si toa o le atu lau lau o sau nei ma le mea atoa o loku malosi ua atoa ya e whaatapa ma e so ese le anga o le nei toa e winga ese le toa Samoa le toa Samoa le toa Samoa o mai Samoa se kako pepa kongula i le malaya pea ka moe aku ka me kero toa aku se vaia se ngaro o lofa i ko ngara masasai i le vengi mai o maso fai koe kasi o ngā vai i po lulilo ki ngoe mara mau maka o rasi koe ingang paki ka oko makara i kausi o mo se kako ai au maka sa oi roa polo sara wharawhai skoa o papu peasasi au e mo rumare mga kore aku whaafua Isko rua so pe aki ka folpolo ye mama ore fia fari ma le manga ku fa so sili ai ya maua pe e ka ko le loko ka fa kamari u makso manga ku ka ai fala o ralu le mali ko ki ai ka pu ai nga ya ye fo fo la ure ku ila o ko fa moi o oi to mo sa mo ai ka sila o e lo ko o le to le nei wo sau they say si to o le atu lau o sau nei ma le mea atoa o loku malosi ua atoa ya e whaatapa ma e so ese le anga o le nei to
Samoa, le toa Samoa, le toa Samoa, o mai Samoa. Talo falawa ilo whaafunga anga le nei tū la o le aso e alo maia o se whaapoponga le nei o tātou talafou mai lo Radio Samoa. E to oluani talavou ki wi, luas futasi tau sanga le mātutua ua tāo fia mamolia nei i le tū la fono i Ausitalia. Ina ua maua e le vaenga o puipuinga o tua oia Ausitalia, le Australian Border Force, bauta whaasaina o le cocaine e o atu lea i le fase fulu kilo kalama le mamafa, na avatu whaanana e ila ua nei to tono la atu pau, i le latau nuu atua i le malaiva alele sini. Ta ueze pepo whamtalanga le Australian Federal Police, le AFP, na whamawina i le masalo mia, e tofu uma i la ua maleta i lua se fulu kilo kalamo le aisa, na avatu i to tono la ua ato. Ta wale au aunanga leo leo e se fulu tolu miliona le taua o fai, o nei pauta whaasaina, pea whaata watu i tua, ma e peo no lato fitu unai, e lata lava le se lau tolu se fulu afe tangata e ono whaata watu ai nei aisa, ma mawai le nei tupetele. Ua moli ai nei la ia li e to o lua, i le umia ai o whala au whaasaina, ma la avatu ai o pauta i to tono le atu no, ma le mawhau whau e whaata watu i tua. E whaapea o le whaasalanga o e maua e whaatino ia ngā o inga e solo atoa i le to ese. Ma o le whaafetai ai e au nanga, le ngaluenga whita ai maiso le whainga paanga i tu e lua, le Australian Federal Police ma le Australian Border Force. O lo o mawhai ai o natali atu i ngā o inga sori tu la fono. O le tau fia ai o nei pauta whaasaina, ma leo o atu i totono o lato lau whanua. Ua whaamaonia mai nele te talai i tua ma le whalipuipui te maitai o Sarah Hope Schmidt, luasfu 5 tausanga, i le mai ai o le riva maasina o nofosala i le to ese, i le maliu ai o le li o Caleb Baker, luasfu 2 tausanga. O se mata upu na whaali ai le le fia le ainga o Caleb, talu ai foi, o le ai o se fiso ta inga i lantou ma le whaamsinonga, whaapele au nanga o whalipuipui, e tu sai ma te talai i tua o le na maliu ai lo latou tangata. Ua fesilingi ai fo ele ainga o Caleb, le sa o nei tu ainga whai unga, ai maisor tūlanga wo o ai lo lato ainga, i le maliwai o lo lato walo. Mo le sila fiole nei mata upuna tūla i mai le tausanga na te anei lua o lua wha, i le masino o February. Ina ua soa e le loli na tau aveina Sarah Hope Schmidt, le taawale na iai to tonu Caleb. I tala anga o le nei mata upu, na nga yatu Sarah isana ngā luenga, i le tau aveina o se loli le awala i Hawke's Bay, mai whaapea a o ia aveina le loli, e whaasfu wha le minuta o tala noa le neita mai tai le telefoni, mai le vā o Denwick ma nei Pier Port, ai tu lai loa ma lea whalavlave, ina ua soa e le loli le pito i tuo le taawale a Caleb. Whamawina na maliu lava i a lea li i luasfulua tau sanga, i le taimina tupu ai le whalavlave, mai ta ua e toi titi lava a tau nuu sia talavau i lona ainga, aia lia e loa le nei whalavlave. I ripoti na whaamani noai le matau tia tele o afianga o le lavea. Lea na afia e Caleb, whapena e foi le afia o se tangata ave taavale sai luma atu lana taavale o le sa a Caleb. E tu sai matau alumanga le loilonga le laulau a fono a polola. Na o lato whailo ai le sala mō moni o le tamaitai na mōlia i le mta upu. Ma ua mae o na whaasolo ana o onga e lua sumalua, ma sui o fōmai o le mawhauwhau, psychologist, ma o whaamanino ai nei e fōmai e leo iai se tūlanga o no whaapole i nai le lautele i le tamaitai ma le tatalai o iei tua. Ma o le ala lea na tali ai lo le sala o Sarah i tua, i le mai ai o le na o le iwa masina na tuli, mai le lua tau sanga ma le wha masina o lana whaasalanga. O le li o Caleb sanga lue mō le Fulton Hogan, ma o se tangata tālingi e tele i le taalongo le lakapi. Ua whamaonia fo i reporti le mani liwai o ni tangata se toa loa, ina wa afia i se mū na alia e se tasi o fale i le ai o Raikaya Whaitu o Canterbury. Ta ua na alia e le whaalave lave le afia whela se toa nai, o le whai unga o le lava yaso, ma ua whamaonia mai o se pepe lua tau sanga le matua, o le tasi le o tangata ua whanole o lai le afi. Na wala au le vaenga o whalavlave whafua se i le no whanga mo se fsoswani, mai whaapea tau nuu atu i lato nei, ua maliu le tangata matua, ai o le pepe o lo i se tūlanga tingaina, ma whai lava sina tū ngā manuanga mai le mū. Na whaanatinati o nā watu sia alu atoto le whale mai mo tonga fitinga, panga lea na maliu lava lea pepe i le awauli o le aso na so ai.
Whamanino e leo iaini māsau salonga, pe o iaini ngai o inga whaaso tu la fono na hafua ai le mu. Ai watu ina atu nei tino maliliu i le pule o maliu po le karana, mosu e suenga. Ua whaalia fo i whaanoa tele o tangata anu o lea ai i Raikaya i le mea ua tupu, ma ua whaalia fo i tā ua tele o le malamalama o i lātou i vaenga uma e puipui ai i lātou mai mu e tū lai whafua se i mai. Mai tala mulmuli o le vai aso na mawai atu nei na whaatau nuu i nai le whai ngā whiwhilinga a komiti whaafoe o pulenga nuu. Pei fo ina whai loa i le whai taunga lea lo ia. Le toi whiwhili ai o le Leo Wayne Brown. Le toi awea ai ma pule nuu au kilani. Peo na yaman maloa i palota se lau whaasfulu ono afe ono se lau whaasu malua. Mawalunga atu i e na o lātou tāmuhu e whaatasi a Karen Leone, limas fulu ono afe ono se lau sumalua na palota, ma Ted Johnston e luas futasi afe ono se lau ono sumatasi palota. Mol mawina le mawalunga le numero tangata e iai whaasino manga i Pasifika. Na tau sinio i le nei tau sanga, o nisi o toi manuia, ma nisi fo, ua maua o lātou avanoa e tau tua ai mo tangata anu o leitu malo, ma leitu malo. I tu o manukau o toi manuia ai Alf Filipina, ma lotu fuli. O Josephine Bartley i maunga kia i Tamaki, o Victoria Short na man malo mai i Albany. Mai tau ina suipe o sui o vaenga whaapawhai le leipa, i tu o Mangele ma o Tahuhu, ma o Tara, Papa Toe Local Boards. Ma wa aile tūlanga pāti i tangata Pasifika i au kilani saute. E peona manmalo ai Apulu Rees au Tangawaya. O Italia ti Pelu Masters na Fifilia mo Manrewa, Felicity au Waa mo Papakura, Lesieli Oliver mo Franklin Local Board. I au kilani sisifo na toi Fifilia ai fasitua a Mosa ma Oscar Kylie. Ma o le a ngā lulue nei ma sui Fifilia fau o whānia Kapao ma Jackie Tay. Toi ofi mai fo'i ma Marcus Amosa mo le Portage Licensing Trust. O le whai unga o nei pālota lo mai tauina ai le te leo le anga wā o tangata anu Pasifika, ua mawhai o na maua i awanoa i totono komiti whaafoe o pūlenga anu i totono au kilani. Tatou telefona mo le nei tū la whaaftai whaafunga mai, tō whaatu. O le naua whafunga le turungu swapu pungana o tātou tala i vei whanua o le ria woli e peo na funga i dātu ma tāpiraina le whionga ia le unua i ali aisha hucho le vaenga o telefou. O le venga le tātou tala o le taulanga i atu le puana ni mala soa tāu mō au kilani wha a pefo i masa moa. E regi wa dātu le tātou tala o le tau wha tala whantu wha malo atu i mātua. E le kantai leo le whana wa aunga, o le rauatu wa aunga le reia woli, tawai tifa maulofu spa tono le taa vale, tono le fale, sui ia ofua aunga, wa aifa le leita, e pena e le watu bau mea aunga, e po le dafu wa teo i o le fale a aunga e whaia le tau whaia aunga. Au wala whaia fue le stamatiti o le mena, tu poe le vivesh, e a le lei, o le talane o le tau. Mo au kilani langa i antu le poana nei mala so anta au mai o le poana nei e ma lo silangi mai o savili mai nisi o no fuanga e mi selva mai le tu e ma tu i sifo o le afa pelon tu va solo i wanga timunga nisi o no fuanga i le poana nei to fa tu tau ma savili e wile o le manu o le e il poana nei sful male ono tiki rimo au kilani ma o le controle la i le toi lus fu tolu minuti le tu la e valu i le poana nei. O le venga mula soa tai au mo au kilani o soa nele la e le toi lus fu tolu minuti le tu la e fitu i le tai au e yaiti munga e mamafa nisi o no fuanga e whiololo ma tolu va solo ai wanga i nisi o taimi e misela vai le a wauli i langa i antu le fiafia tai au le akilia ia nei winga o le tau. O savili angi maile maile tui sifo anta au e whiololo mai taimi o le a wauli ma le fiafi. Toi whaatala whātua i le rewhaenga o lea wauli a inga ua mai masani le wata tusala tātou taimi. Ioe, ia wa mai ia utomana tanga wasi le palolo pele angi. Ia le lei, kau kua ngā awanga i eise ufa palolo i lalo i fole Afrikana. O langa i antu le puana ni mo Samoa, fa mai e whiololo le mafau timu, ai popu i nisi o vaenga whapea nei wila ma whaitili o le a iai. O le venga o la so hantaos i Samoa,
o le a ta ape solo ai ia timu. E mai tau antu le tō tele, ia o le rafo inanga i antu, i ma ta whanga a wanta whaunga, o le aso malo lo le loto tamaiti, ia ai hope a mātou e whainga wenga i nei New Zealand ma Australia. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Sila no kala ya ke au eke koe fo i mai ama wala ko kongi vai ya suka ai kasi ma eka ngela fo mai ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye a kole ma singa au o e Teresa wa ese love vibe mo vili ya ile kai po ai li kai kai I am reply mai ile leva ole ko wa ngale good night ko a e winga game e kinga ma yolo ufai ai koe fo i mai ngei Manguo elele kai faingaka ue mama wakulava uki walelela I don't know I say wasili ai no kalinga le kama fukanga uke ofo ilole alofa if you're right ole mafua anga komule likeli sanga omusukele ai posta ko story nga olo maka maka ekele feel like find my nga ke pisi ai over ai kusunga nga ke online eh kai find nga Fofa ke fa ya ko nga isa ofisa o leva nga ulele ya ko ka fafsa nga ese e kala mo sa o ma ya ko la mele ku puile vale afa yo sisi o kele ke ya ka kala sa o mai ai lo lo fe fa kali kali ya ko kele ya mai o ma ku lo lo fa o ma lo si o ma ku lo life o o wi lo nge e kele le kai faingaka wale fama ngilava okay wale fa soy fuwa I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa iyo maka wasili ai no kalinga le kama fukanga uke ofo ilole alofa iyo maka
fianga o le rivainga o le awauli le tuai o aonga a le whanau wa antalo whantuai le iai lantu o lo o malanga mai Samoa i ngā luenga whaavaitai. Ia tō anga e tō te ngā lulue, ia ua le wha moe ngā o ainga o lo wha muri mai Samoa, kamalele i makingi lele. A wara sui e fua lau si kaiti. Ia, putu lei lau se leni. Ia ona mawaile o le ai o le nei tausanga marananga luenga o lo enga luai. Ai mole te menei o lau whatasi mai le sunga ia Victor o le tautoma la unanga a le Tire World and Auto Limited i Utara a wa se whaamarantu mo i tātou talofa Victor Manola ngā lui. Ia, se whamono ia rau tō whāwhanga mua, maro rau sai, maro koe tau a sai. Tā rau whakisa mo rau tapuinga, mo ta malawa, nei te wale uli, e singa ti bunga māteni o tawa se man. Ia. Malu voi lava mātou, masano na ua whiula anto le savili, timu ia auto. Se kau kufak se manguia mo o kou a pefu kere o kou. Ia, ai malo le whai o le whaiwa. Malo le tau anta e Victor, te whaalonga tu lava nai pakia pa kā, mai ala kā kou whale, e whai ei pa o ta vale. Ia, o mai aso whiringalo, o le whaafonga le tāntu o turung. O ani whaapitoa mo le rifo, ia, vai o sfok? Ia, whapare lava whonga mua mo le mato noa, a mata tu le tato kompesini. Ia, o le tato pesini riva tasi rewa rua tāla whaarima, kako tiso re tāla ki tuiva. Ia, mana tua hape te su mai, ia, e unu sene te sea te au tiro tāwari ia mātou, a swaipo a text, ia point, tono tato wharoa. Kai te ngā whaanga ingaro a ka pei tiro tāwari, nasa whalela o konkesi LPT, e walawa kuka le wainga, tanto e whia gostu walu tāla i rewa sene tena e te potesini. Ia, one ngā loro swafa, te hape te umana utu tāwari, one ngā loro swafa, tu foi tono tato tinkusa mona sauni e tanga waalava tato se ia i aso te tasi swafa man malo o li sing tia tala ole swafa na le ia me i tato misi ia le kamani amo le ase li sing tia tala ia ole kamani ma tato rata swafa re ta avadi a matou. Ia, a emele tato whanisinia, o le matou tātasi tasiri matolu sta makigo, a di te matou se wangaro ka awari pare tonu, a hoa te tu fia mao miso swani, e ka nofa iso Samoa, e nafina renga ya matou mose so swani, ka fina matou full service, pasta fole o lau a test sewe, ka disi rau ta vale, lue nisi te le tolu nisi maudunga, ka fina matou pali lift, lowing snoko, ku paso se design la volo po ya matou whaira futiringa. Pesta adu de tentungi le aso ia kata te mingi le aso i mata te whaina tentungi ale lua sutala te tongi au ni ngaro te pere wo lua sutala ko i whaatena te pere wo ia mātou a whaatena tau sia sausa ki lau vata lilo le mose ta avali a kasi me kore mase ta avali a tele lava mareano rai mase ta avali pena whaatone i temili a mātou a SUV pata ko leha te whaa sia kato piki apu ko Ranger Highland te whakta awadi e mana tua umana teu, pun whaasaki mea kou, umana lisi ka kopiki apu, o le snoko ma whaati i whau laku poa mawhad, montu iai, i kato whawili, whaeru kiringa, a whaatea ke ua insi mea rangane, te whakta wina ta awale, te mako e ane i ranga i runga, te o lisi, o tene mao, te reo fia mao ringa le, kato lisi na iai, e whaencha lisi runga, ata whare tato whau la poa, i sarau e tiki whau lisi iai, e posa sisi lefta pe whata ina whawari i mate whata wale. Ia whapete su mai ia uni ngano le sene tolu masi o ten spene a paraiso sa i mate whata wale a mole kina te kanme oi. Ia o le numero le tato parisinia o iwa rupi te wha te lua o le tato wharpau i le mate tua tisi taki ki tu suru a pecha o tara pa o pou pa o tuai a whapea tau so seki mea fia o lo tere lava o se ki mea mo so sta vale lava o mai amate temi nei pe penso tengi vai aso dua subtala i le aso e meri i mota se ki mea pa pe te o su po faru ta vale i amato i ni me renga i ta vale na ta fo lea i o tato pa umaka mo tato fo i to tasi ara i a to tasi to dua to toru to dimo ma to fitu so se pena volo mai ma te tato pa umaka mo tato ki apu a whapea na ero na wala whaasua o te pole tata no mato ia mātou ia tono tato o kisa mo se so swani mo oi ia ta wale nei da aso ia o le te ola vit no ke mai waru to sanga le ato toa na le tolu lima tāla pe mini le aso a kamala nga te whapensingi a pe nai to so tawa tinga renga ia taria mātou si pei a ta pei nei pai a mare winsku
Wisco so valu masina interest fee nunga mato finance na whangai na temene mato la lai dua whalpau are ngata fo lea mato wharisinia ori no mera mato ofisa o iwa rupi tasi tolu o iwa rupi tasi tolu o wala mai mo se so sani so taila wa fonga mo mato no se mon via wa choice mai mon via so foi ala sunga ya Victor wa vela vo ia ma fonga tamul moli o le tutumla o dangana le Tire World and Auto Limited iona la e lua i dai o Tara so i leani ai po le fea o la lana e maua tuai le tutumla o danga o lo momi e oe ia molo sa ia ma lauta vale le rifo i vai tau o lewa lus fulma le tasi minutu te niling tula e tolu ma lo tuai i testiva ma la inga le mautumida i io ko ia va ko Brisbane ai lengo ngai Canberra le la mo le Raiders ile nei fo i vai ngol tanto polo kalame ia Peter Stowers ele a fai wale workman fola ole option mulia ole fai le tui a ole work le tui ia ole lima lua lo fa tasi mo ini fato ese le ri Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ai olela o mai lo pufa anoa o ma fauna tipo que so uma vai lo putino telu ai oi songa Failing at a man Se ilonga o leo tina te mawhai Ai tu uia Saula wau se aso I moa e se tali o nai o umanaru Fetu Say it's a mine. Say all the same. Say it's a no mine. Uang matole la saule ponisa. Ualilo tu ayo folina. Taimane a oita se mai ta avale vale wa ole loa ina pea sea ua whainga ta yo se fufuanga Oe lava o sia utai manemoni Na o fili ai le wha maoni Malo utali tonu O lau lava sa eri Ai leva me ona umai lon keli Fetu Say all the sun you say talano mai Uang tole la saule bonisa Ualilo tu ayo folina
Tonga malina le tofaya fiu semo le tofunga. Ele di vaingo le woli da ua lua de midu chucha ile afo le tolu wanga yantu mantua e Mount Malawa ile tuwa iwa o ngala fana wile so. E fi fila nganga le ua maua le tanto filo inga masani ya ile asunga fuwa ma le fionga ya le opepe tala ile ne o le DJ Sal TL Marketing for before ya le pepe tala loa na le pacific40.com o le talo for voucher fa talo fa antuai. La fionga le pepe malor nga lua malor fa fiva. Tanto filo ilu monu ele o tuo nu le amtanga o le foi vai so fo. Ya, e whawhilo ia tu lau whatalinga whongamua. Whatalo whatu i pa angale tātou pokalami. Wa ia tua malosi mai losi whongal nea so whongamua wholinga mai na lel whaingo lau pepa la soa nafi. O le mea tā ua whautai a tau mātua i le amana ia o mātou le whanau le mātou waso whautoa le aso nafi. Ia o le fuina mai tau antu. Ia nkau leo ke kele i fuanga i lo mākua peko o koru ia. Ia leanga o kei ngai ua maramanu ia leo pepe. Ia, mana ia, o le mea tau lia ia o le ua umatatou toi usu. Ia alai whai futa whao ngan mata whangal vanga lai Samoa. Nai maa wepe ana au mai nei ia le holiday o le White Sunday o le vanga la. Ia le mea napi tau ti ngala i titielo taloto fui lele. E ke le fo le mea e le vidi mai o laua maua aku le mea na ngā wak. A la veva i e kola e li mai o le makawhang. Whakarikadira o kopea ko vidi me ngangi. Ia matua la le o public holiday nei Samoa. Ia o le tele o fale le o tala. Se vangana i lava ia whalolo foi tono nu malalfanga. Ia mo i la tula naimna mia le ave se soani mo nai ainga. Ia o le tatu talo whavata ala le awala vave a wai. E pauna whalolo nai matala e te anga ia lai lungo le tatu website Pacific 40. Ia wawai po fea tonu mta whangala ta whalto ainga. Ia ai e whalolo e la talata ina. Ia lafo e lato voucher. Ia wafo ia ni whaatau o mana mia. Ia te ofu apea isi meo te mana mia wai. Le meo le whaatau ia malse leni na lafo le asparele malasto nai. Ia tonu. Ia o la umatua whaamalie na umatulanga na. Ai paul vanga lo te batu le tau pisi atu te minne. Ia o le cash pau alava le ta te vai atu le a lui whaatau o le. O le tātou tālo whabata. Ia le ale anga i pe i lungo le tātou website pacific40.com. Ia fifi po ale o nanga. A wai e se ale shopping na iei uma tātou whaatau. Ia o lo iei foi ia le tātou pampensini. Ne mwhai anatongi sao le vātou i fotu a inga utu alila tu tā vali. Ia le ngatana. Ia o le telefo fale ainga na mwhai na lafo i le vātou a o i folatou e whai ei foi se tau singo la fiafi. Ia mesala le pizza te malo mau. Malo honorable. Wa shua ele o lokal fal pizza a chochi. O la matala lai lo le ele sunga le di fai pule. Ia o lai to telefele au fia ai pizza ile afia fio la sunga fu. Ia fita wil le ala la fo ia talo favat. Ma na ia le da o le tanto o nanga le pepe le fa pito i se tunu stas ia. O tato talo favat po fea la vole o le nei la langi por nei ke lopelo e mo men ma po kala me mafunga mo pa wal me taulia e sa visa po sa Mastercard ya na eru le pa ngai lu ngol tatu website ya e la foi sa u vata ngai lo ai ngai sa mo ya pa vidi mai foi se me lo mana mia le link ma lo fa tai ya to no to sio tanto ai ngai sa mo ya ma le fa le la tu se si ento le lo tu na fila pe e pa me lo fata talia o le tai me vili mai e foi le lefa mai. Vai le sauni le tanga palolo. Le ngalo atua o tau nei tau sanga pauane o tai mi matu te mantua i o tau. Ia, tātou taloli. Pau tangata le tuwa longo le alo vale le laso e lo tau umi alo so alo. Lono ia. Awa mauti noa laso alo e tātou te talo mata lia whainga malanga so alo ia tau nuu manu ia mai. Ia, tā wavel malai vale le manuele i papa ia tu ele se ori. O leo te ilo le fale la e maua i me fui e ta i palolo pe a mo mia so alo e vavelongo mai ma u me lau pepe a vatu e la vanga e fai mo oso. Ia, mo le toi foi ia le a fa malol ftalenga so alo le o manuia ia le tulang ko le fainga palota sa alo tu ia le al tapsi ia tale ia me se foi ia sui umo le leipa i ai mangele moto ia o le o tu la i mai
ia awa foi le whatautanga o le tātou loko poa da a mangele motau. Ia, mo le sot whaftai ina o tātou tangata o malawa sa pālota. Ioi. E ui ai pa ia sto tele le i pālota. Ia, ai o le mea sili. Ia, o le ua tūlai mai foi nisi o ta mali o se tātou atunu em whaion tātou sulu iai. Ia, i mea foi tātou te mana mia e tono tātou loto i whale nei mangele motau. Ia, tai loto pitonu i manukau ma... O le fo to tu lai mai foi si le va pale mai le tamani o tanto tu le sunga ya au Filipina ya le fo to pale mai ai ya ma le fale tu ya fully lot ya e fo no ya ele ngata ya tanto samo a onisi fo ona matam fa na wala Pacific ya tanto fele le loi Wellington Lower Hutt o le pule no mo le Lower Hutt o le samo le sunga ya Ken Leben vantul pa yeswaf e fōlinga mai li leo pepe, e masano pe koe sfulu a kausanga, pule loka ko yangi sila li leo pepe. Ia, a whai o lea tātou te tautua ma tātou involve fo i le tele o vaenga o le economia New Zealand ma tātou sosoani fo. Ia, o le ame o le whtalainga whawono, ia, o lewa fo on tautua i tono New Zealand. Maali, ia. Ai le ngata i whasala launga, ia, o le tele fo o vaenga o le community e involve ai. Ia, a tono lea la ua, o ata i o lana tautua fo. Ia, o la watusi au mai lato i nai, pe a loa hat. Ia, nai loa hat. E vea ma pule nu, ia, o se mitanga vo, le lalfanga vo, io, se autou nu i vai ala, fonga mua, le watu lai, mai fa wono e vea ma pule nu, tangata sa mo vea ma pule nu i tonu New Zealand. Ia, o le se i fono le pa a mauna vai, ia po e o mātou e whai se upuru to ina, ia wai, mea voi whape nei la pepe, ia ele ku mama inga vo e kamiki o le black. Ia, o le weta, wea tūlanga o le ua black. E pei ele manuia ia tam whainga se auto au le lato quarterfinal. Ia. E le aso tō nai. Ia, e le lato tālonga msali moa. Ia. Ia, o no winga la leo me ia tu sali moa i le semifinal. Ia, o le awa Malisi, ia o le awa United Brothers. Ia. Ia, o te leo mawapo ilisi au le la atoa i au le semifinal o le tātou cup. Ia, au te loa isi au ian whale tonu leo me ia tu semi-final o le plate. Ia tātou tālonga ia lo whanga so le Arere Park. Ia. Ia, le po ia lo tau tua tua ili tātou te au marketing. Ia, ele ngata ile pu e ina o tātou tālonga ia sto nai. Ia, la fo ie e ngā lua e fo ile sunga le li fo maa ia partiso. Ia, wa fo pata wina o lana vai yesi, ma lana vai sa salapa i ol malaya ia sto nai. La sa mai tau i leo pepe, o vai au tua amatana tau sui mai a, ia le fiongi a muanguti. Te lele au ngā, ua te lele au le o whautuanga ia muanguti, a leo mai. Ia. E inu le vai esi le tai au. Ia, a inu lana vai sa salapa i la fiafi. Ia, atono le, o wha maoni voi la muanguti le nuina o le, o ana herpoti ia. Ia. Ia, atono la ua, tele na manuia i fo. Talo sia, pa wale mea. Fai masi aki fo tia i tango mix mea ngai lua wha ale kongu. E au te loa leo i eise tūlanga o tau fia ai le afors punti o le esi. Ia afors punti o le vai sa salapa. Ia wā le asu ia le vai vela. Ia le ase nga malau coke fo le pia kango mix i lau Sprite ali. Alam pa yana inu. Ia ai o le whautuanga lana o mai i si tamali fo ionga i al tātou company le herpoti. Ia o lai whaiana tau si alau tau se to lau o lau vai esi le tai au ele i whaialau tau maftanga o tai au. Ia whapena fo i le vai sa salapa le fiafi au le whaile vai aingo le fiafi. Ia, o iei foi lato, la hua tele na lato nga ia tu whaatau le tato vai tamalingi. Ia. Ia, pole marinka, ia, la hua mai lato ia, la hua isei whaataitai, ia, pe la hua isei swingo le. O le lato whaalunga. Ia, ai pe o le vanga tāua la mai lato, o le tau ngofie, luas futa la le pepa. Ia, ai o wama le luas fulu au i puti e maua i le pepa le na. Ia lo no winga maua la lau whaava yaso e inuai lau vai ia ai faisi sioko tato vai ono
o le vave o le whaatau. Ia o lo tam whaila vai e place a tātou o kai vai a status. Ia a wafuleanga i me le malula tunu. Ia ma wha o atu ia tātou vai. Ia a tonu a tālusia ia o le hao ngāfo ia i latou uma lo mana o mia. Malo whautai. E aru whaatasi ala tātou vaina ma tātou whala avui e le whamil fo mai ala pepe. Ia, ele le ia lau ngā i pe sa ili mai per whautuanga lau fo mai po lau family doctor. Ia wau tātou repoti ia pe o se me whamalo se lau tino ia so swani fo inisi o mai o lo mauai. Ia a tono le au ngā na o tātou vai o lo au mai. To tele la tau o lo whesautai mai ai whawhatu au kilani a whongamua. Ia o lo tam whaise awala fo i lele e ma whaiona place mai oka ia ma whaiona lafu atu ia tātou vai. Ia e ona e le ilonga na matua i tele ma le tātou supply. Ia o le ala lava e ave lava ia i lātou o loa nga ia tu le ofisa. E le iei po ini e tātou agency am whaiona tufa atu ia le vai ina i am whaiona a whaatawai i whaloloa o dairies. Ia o te lose vaengana o le anga ia toe mo lumanai. Ia me te foi Australia to te lo la to lo bala me Australia. A pe ma faina ese vaenga i Melbourne po Sydney. E fa ta welta to her potile le vaiesi ma le vai sa salapa. Ia o le alongo atu lava o to te me e mautu wai ia ni se la to te fa ta welta to vai le Australia. Masalo le to eu. Ia to te le sa o le uma mai e tanto le Australia le pepe. Ia atonu ele o le tūlanga o le mai fo i lele. Ia a o le nau. Ia faise fufuanga. A o le yo ina mai. O lono winga o mana lapata i e fo mai o sao le. Ia mantua e aloe. E vai lo fo mai matui lo toto a fonga mua. Ia o malova li vidi malor fo mai. Mai toi sa wai tonu se i famtala tu tala le. A lo fa ia tu lau fi nau fo i lele. Ka o mai rungo ke le fong. Ya la wal wat fa mal fo mai au titilo mai leina lea ya o lo suka lea o te minne o to maulunga au titilo mai lo cholesterol ya mo to atele al nga o tino ta wal minna ya au tilo mai i lo uric acid ele o te mawa o lo va ya tua o ngungu mo tauna tu mai lan o mea mai e mo pa alwe tu lo tot ya le nga pu lan na ta tu va yesi male va sa sala pa mal ta tu tamaling mai la lo ka mai io sta so ani voi le woni pa tu pula yele lo wa fia i tu langana o potize mo vitamins le tele na wa tu supermarket fa ta mai wa sa wi fala au ma ya al tamala le ta tu ya le faisa o me Samoa Herbs el company Samoa Herbs me le ta tu la wesi ia o le fiu ia whapena foi lau tamalingi ia maltatou lau o le sasalapa ai Samoa ia ua whai loa whai le pauta ia na le mai a tangolo ia mixi lau vai vela ia ma whai lau inu manga tonu e o le asosoani mo e ma nei e o ngai si o tamale so whai a Peter Stowers lei nai Adelaide wau teilo e le lava se pepa se kasi a le au ngomre a king pusa foi le avi e masaloka ke kau ma vai le au nirki si masio kau sangi ngol kele lo me me la ya ko le loko ya se mo wala stato wa no Australia ya nto so ta ya tu le ya pida ya ngole o tato vai a mo la to lo a fuanga wenga Samoa ya o lo ava no tia em fayon fa so ta i mai ya e fai atu ia quote ia potau o ngā luenga i Samoa. Ia e paina tongi ne ia matou, ia a ekiliva ele bluebird, o leo ngā titia. Ia e fai nona whamatala o matua mea ia o mai lilisir ka muta. Ia e loa lele iai. O mea o mai ia lea o ngā i whaingolo whali. Ia e leo stautua voi nā titia o lo ia i lo ofisa. So tele la to lo asiasi atu fata no la to oka o isi foi fango fie nona email me le lisile mai ka muta ile info@tlmarketing.co.nz ya failo te tele quote ya mato la foto lo te sisila yai atono fango fie le tongia lo oka ya mato nei ya o lo le tinga ina le to tau la fole se le nia ngai o ya pa popo to ai man foto anga te fa matalo me uma va enga ese ole oka ya e te confident le yai o mea tau o fale ngad benga le o mai lisilia
Ia leo ini me fa popo voi le au nga. Ia. Ai le ngalwenga. Ai asia tu tatou ofisa ina moto sa moi mangele. Ia lo mo feta la nga tia. Fai ona sosoani oka mo bluebird. Ia lo mo foi mo nguti a mo tatou vai yesi male. Vai sa salapa. Ia me se foi le tatou al tatou Pacific 40 tatou talo fa voucher. Ia mai la tolo mo mia tatou sim cards o le matua pisio malanga isa moa fonga moa e fai ala watu au le sau ia o fai foi matau sioki e matau sim cards ia wa tala totele ia ele mana o watu to tau tu se lain se me tau fai sim card mana ona la watu a fafolo wa to tu lainga ia to fatalo fatu ai foi le stangata ia matau al watu ai voi lisi limas futala cosa a me voi la voi samo e fo ke lo ku kalangi au kai di makana e siri pe a we ke ru samo a war kala la fama e kangi ya ke de me au kala lunga Facebook ari ya lenga le di makala la malanga ni cosa wale ko ye se karia mas faf kai de lo a me na we o fu i lunga la kala ngole le ku de se ringi de ava ya unha fai me ye do ka so ka viola e le pe ia al tama voi le fa mai se sa no fu tatalo atu la ale te lo le leia e ai ma se tu li vai na fai e talo si ai e al tato au no po ine ya ai le a faina ya o tu ana manga so tatu atu no pe tato malanga atu ya ai malo tai ya fonga mo o lo mana o mia la tu ai le aso to nai ya pe e abano o le no fai atu ya mulpola ia o le pa mai pen fai na lwa te fasal la u tatu ta longa ya rere la stona fai ya mulpola o te fai atu ai o e mal malama o le level la ye fonga mua e pe ya o Justin Marshall io ale la vala to pe esa we fonga mua fasal la tata longa ya lo no mingele tai sa ko senga uma no e va penga mo wolo le me voi le lungo le mesincha nga le sina a wole pole le lan tamu fai tu yang ya wai e vai tu fo ya ona na vai tele meto tia le fionga ya mulipola ya na tu want to sto ino pana ya ma fa pe pana soli le vanga ngi usila ele ko ilo la kapingi ka mo mulipola so ya ole manager mua le na iyo o le polo la walu le situ ala tfa longa to la facility tanga te tafa o le ngala tu poli o va tu lo no to ale mala ma se meta la kapi ale puli la kapi malis o le nana tale o le ya o le sia tu langa o le alu pu ata mata mai tai foi ala fel ta longa o le mena te te lo faila ye ke le ngala be nga i kama ala fai nga pu nga haka ya mo dia to lo fa ngale la fionga ya mulpola ya mata penanga le au neva yaso ya tato semi-final ya anga i for tato page le tia marketing il talongo mo tartasi ya mata longa tu ya le ya for tato tata ile afol lua ya ora to falongo longo for si fonga mo pa te wa avano atu ya tato talonga ele astona ya Emmanuel tele ya fai vam tiu tolo tornea so fonga mua fa tai mo matu wa no ya o tato numero all watasi lima ono tolo fa ya fai ona so tai me ya Emmanuel tele ya fai vam tiu tornea fiaf ya tanto fa ye pe ona e sa no le fionga ya la pepe tala le li pula le to tubla unanga al tia marketing digi salva before il pacific40.com le yele tanto pepe tala no na ole talo fa voucher awala va ya finga fa tau tongi so se tonu lang ya ai piki fa lo no ma fi anga e lo tanto fa silmanga i Samoa to iva mi dun talfa Radio Samoa taslima iva tolu amo Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You've heard the saying, no pain, no gain. Recently, a little boy wrote to God and said, "Dear God, my brother just told me how much it hurt my mom when I was born. But he's just kidding, isn't he?" Unfortunately not. Yet millions of women still choose to go through the terrible pain of childbirth because they know it's only through the pain that they can experience the great joy of having their own child.
It reminds me of the boy who wanted to help a new baby butterfly that was struggling to get out of its cocoon. So he cut open the cocoon to make it easier. But because the butterfly did not have to go through the pain of pushing and using its own muscles to work its way out of the cocoon, it had no strength in its wings, so it just laid there on the ground and died. A favorite expression of weightlifters and bodybuilders is feel the burn, because even though their muscles burn in pain while they're lifting the weights, they know it's making them bigger and stronger. Pain causes some men to break and other men to break records. Remember, what doesn't kill you makes you stronger. Our problem is we've become comfort creatures that are hooked on feelings. Don't you love the feeling of laying in your warm, comfortable bed in the morning? So why don't we just stay in bed our entire life? Wouldn't that be the happy, good life? Of course not. We know that's not real living, because happiness and the good life is not just good feelings with no effort, pain, or problems. It's a simple fact that life's full of problems, both big and small. So when you have problems, remember, everybody else does too. But it's our problems and pain that make us stronger, better people. So just like childbirth, we need to learn to work with our pain and problems to bring us a new, better life. Your stumbling blocks are just stepping stones to success. It's our trouble that gives us traction to climb higher in our character and way of living. So won't you ask Jesus to take charge of your heart and life? Then he can make your life's problems work for you. He'll build your character and teach you how to have real success. Trust him. After all, he's had thousands of years' experience. Just think a minute. Malia na le hallelujah worship team le divang ole fiafi male fantunga o fangoina panti mapese to luan to le polka la think about it moema mo ta to mai le divang ole fiafi ole to mo si on fa poponga le temi masani la so ataya 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Wa tolo mala fa midu tona tano link July 5 Samoa tolo gan tuna mala tomo oi le dia so ngafua la so tolo de la masido o ketopa lua fe lima
Away is a Cataway Totamali, Ilatato, Tanga, Matua, Tientoi, Malo Titi, Frank Tamafilo, Yanta Alpe, Apulelo for Letua, Tielo to say formal band to Walla, our little Japinamil sound of Younger Yali and to Savema, Polacaname, Ole Nanga for favor, Bama, Ajala, Eve Fanua, Maile Pacifica, Male, Lalolangi, Toma, also Leo, Ilo Titi, Frank Tamal, Divine, or 50 but 2 hours, Mamma we tell now sing out to my finger man long all the poor and initially I got to a man to a fan out ya onga mangan winger and tie over so for you. So on the valley level, to I live a lima left by HT. The valley lay down, me valley le touch so I'm a foil or see, say love what AOT. Tell him now, Lisa, sweet, my Elena. So I'm a foil or see, say love what AOT. Tell him now, Lisa, sweet, my Elena. So say tapa so ina. Oh, si o nei tu si e vala awina. Ua tumolo ato ni mo si va rock and roll. I wanna lo ya oil le papio. Samo ai o mo ni o si va le lama. So oi nu ui tu ma la fanga. I want my way to a safe face so far me talang a